tu I mātu I New South Wales. O fautu I nai tangata ia whae te tūlanga e ono a whiai, ai ui I lea whamtalanga, a wa whae roa fo I le wa ai tau le aanga mai se mālu I le whaasoro atu I le piawhiana nei, e mai se lawa I no whanga I ngā tai whale o le atunu. O lo iai fo I waenga o lo fautu wai nai matangi tō whatau tau, e mai se rei tu I saute o le stete, mai ono a fia fo I nisi waenga I whai te tiri mawila, ma wa mai ta wina le wa ai tau e ono o atu tai ao, o whaasolo e se atu I rei tu I mātu winga bevela I o le tau, ma mawai sina mālu mō New South Wales, Victoria ma Australia saute. Ua malemo sa tamai se matawhanga I ngā tai whale I saute o New South Wales, wala ua nei le fisosoani whaavave mo se fisosoani le tangata na awhia, I se whaale tonu le matawhanga I Bambula, e lata I Merimbula, I le Becker Valley, po le tele titi lava le lima I le whiawhiana nafi. O le vaenga la vea ai po Surf Lifesavers ma paramedics na anga I atu fisosoani le tamalea e ono se furu lima tausanga pe taina maliwa I lava I le anu fuanga. O videos maata tapu eina e tangata mai le matawhanga o lo iloa tuaita avale leo leo, ma le au la vea I sa anga I atu I lea whaalawelawe, ma o tapena ina nei se ripote tu atu le coroner, mo le whaamautu ina le mafua anga o le maliu. Wa taue li pote iei whale wa whaaleanga ina I le afi o lo sasawane I se tasi o paka I Victoria leo lo o mui le teminei. E lua to ngā wao lo o mui Victoria o le Little Desert National Park pe ama le tolu sarau fitu su 5 kilomita I se sifo me le pone ma le isi afi o lo o sasau le Crambians pe ama le se lau kilomita I saute leo wa li potia na whaateleina le sasau ana pō ma ave sea ma iei tangata o lo la lata atu iai. O e lo au mau I Dimbula o Bimbinio, Wall, ma isi pitonu la latane, o fautua ina e anga I ese no whanga saunga le mu, ma ia ngā I oi waweloa. Talton wino le afi de ana amata I se wila na emo, na mu wa I a ise vaenga o le tunga vao, ma walamatia I nei whale o a inga ma soi fua foi o lato I ia whaai tu. O le vevela lao le so le a le fe so soani de le tuititia, o le sasao le afi, ma walapta ia tangata ia whaai tete. Ua maua le au ka muta o lo whea ngai mana ngā ruenga toi whaanidei e le maota tuai o le Parlemene Australia se whe au tu sia I le taualunga o lea whale ma o lātou sa I dia I le tangata sa tu sia le whe au ma tui nai le taualunga o le whale. O le tausanga na te nei le whai unga na amata I ngā ruenga leo le toi di pia ina o mea na whaale ngai no le whale tuai leo le Parlemene ma I le teimi o winga lulu wa o le tau. O lea whe au po le message wa whaamawina o le tausanga e whaipsera wona sifuru na tūsiai I le aso sifuru whao iulai. Tūsia le palama sa whea ngai mana ngā ruenga I lea teimi e suafa I a Brian Charles Burke. O le sa iringa I lātou na maua le whe au na ilo ai ele I lewa atu nei o na Mariu Brian pe I taina ua longo tala si o na ainga I le mata upu e pe o na taua na whaamatala e si o na to lua na te mana tua le leile teimi a o whai ngā ruenga ai Brian I le whale leo le Parlemene sa ave ai ma apprentice I le palama ai whaato a se furu iwa leo o na tausanga. O le wheau la lea sa tūsia o le ao fia I whaamaumaunga ma te wina I lea Malta le ua whaasao ina nei o se tasi o whale ua au tausanga a Ausitalia ma whaamawina I fo I le tautua a sia tamā. O le lua wherua fitu e whaamana tuere se lau tausanga o le Malta tuai leo le Parlemene ma ua fuafua e whaamae a ngā ruenga li pēo lo whaia iai I le tausanga fou lua whenua ono. Tala mulimule fast food tolu tausanga o le ri lewa mōria leo leo I le whaaleanga ina ma le tustusia o le New South Wales Police Wall of Remembrance I Sydney le whaamatala le to tele o se oso whainga le manuia tele. Po ina leo leo le ali I mai glip I le au le nafi le mai o alatou suesuenga whaamaunia mai le whaamtalanga le komisina o leo leo Karen Webb. Whai mai le komisina o lo o whaatali e whaatara noa ma suesue leo leo au le ituna I le whaamsinonga. Ma o le nofuanga wa whaaleanga ina o se nofuanga whaapitoa mō malu o le malo. E mei se o lo whaamawina I suafo I lātou sa tautua le ngā ruenga ma ua mau mawai so I fua mai desidere se lau ono sfuru tausanga taluai. O le whaaleanga ina o lea nofuanga po o lea fo I wō le peona sauno le komisina o se tūlanga le leitele mō leo leo ma ua fia ua maua le ua tua ia le mata upu a ua whaia nei ngā ruenga mo le toe whaalileia o sea maa whaamanatu mō nei malu le malo ua maaririu a o whaatino o lātou tiute. Tala nā le Radio Samoa mo le nei asalua. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu
Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa ufo I mai le fale talavai. Masa mau ai le fisosoani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua I whamtalanga o le fale talavai. I le tau pitonu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie o e po se sialo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Sila. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au po tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iana I le matau Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua fai la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua fai la u Samoa, matalasi. Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se foi o le sila mai moa le atunu pele sa boa e le nei foi au uli o le asolua. O le lus fulu walu ia ia so le masino i Januari, lua fe lus fulu lima. A e pia le ni la umari le le a foi le kausanga. E i umare fau o le tausanga. O lea, o lo vai la apea le wati. Ia ma so le vai aso e tu sai fo i kalena la tau ia wa moli le nganga whaftai ta walunga tuai fo le au unanga ma le tautua a le ftelenga whonga mua o le vai monga ia po le ftelenga fo i aso Manu, Francis, Ioane tuli matai fo i le teimi maasani o le aso atayao ia le atoi bau ai fo i sisi wha poponga fo a i le malosi i le au auna le atua ia awa le au unanga ma le tautua wha au pea. Whamamo Sambuia lo waso malolo i le whailongaina o le Auckland Anniversary le aso ananafi. E hawa pena fo i le sapati watua na iatu. Ia, mea uma o loo tei ai le fōlaunga le atunuu. Ma pei i fōlele fōlinga mai o le atoa. Ai le ia se me o toa. O le aimi ngoi ale si o sia kako wa mio. Ia whambalo le soifu manuia. Ma lo fo i le langi mama, ma lo le tau atai, ma lo fo i le whatotoa i tiu te ma Faiva lo Filipa, o lo o ngā pati ai le atunu. Po o Faiva e whai le whale, o whafo atu o le whale, o Faiva e whai le ngā tai whale. Ia, whapea fo i ia tua lawa, ia ma tua vau. Ia po o Faiva fo i whai le vanu ma le maunga. E whaftaia i le atua i lo na anga le lei. Ia, malana pule wha soifua i loutou soifua ngalue. Ia, le soifua au auna, le soifua tautua. Pi ia i le atua. Ia, i lana wha malunga foi. I lunga o le folaunga ai maise foi o le wheta aloloa i o le atunuu. O loo mawhai ai. Ia, mawhai a pēr le whaiva le nā. O le whasoa i le hola ma le soifua a le atua.
nā te ia whaatawhatafa ai ni au vale, ma ia whaamoe fo'i le pe auranga vale. Hawa a o ina angi salulu, ia, wa tātou whememe ai. A o lea tua fo'i ma lona whina a loto lava ma fina ngalo ia ye papatea ma faaleanga ina uma mea pe mala ia le afi po a lava mala e o mai ele ai se tu ma te wa nao le atua ma lona fina ngalo faito tas ia ai onda paula na o le tātou tiute ma le mata whaioi o le tātou pūno nou i ana pongi ma tālo sanga ma tātou hoatu i le ponati o le sa tauro o le li whaolo Jesu Keriso ma momoli i ai o tātou mana onga, ia mai se fo'i o tātou whanau ta inga, ina ia lofa mai le atua. I ona tiktai o le malo, whapena fo'i le au whainga ruenga tutofi o lo o whanau manu, ma tangata lau tele o le atunuu, ina ia tātou maua. Le loto tele male ono sai, e tusa ai ngase o malo, o lo o whenga iai mai tātou le nei vai tau. Ia, ai o le file mūle nā o le atua. Alo momoli atu pea i maota malawa, ma a ai o fina ngalo. Ina ia tātou loto tele. Tātou tāpena pena pea ma sauni uni. Awa, o ere i umasi o kako menti. Le ua whaatoa file mū nei le teimile nei. I le tō whamanino a le fionga. I le li i fofonga whetalai o le maota. Ai, it is far from over at this point. Li teitaia, wa le tātou te leiloa nei, pe o le mafuanga. Pe aisea, nā lai o nā tā ofi whafua sei, le whaua wino le fono i le so. Ma ua toi tolo pō ai ngā ruenga le fono. Wa le whaua wino mai i lana malo longa, o vai ainga o le sfulma le lua, mai le i tū la e lua. So ia pa ia le tu lai lima po le ono le fiafina nei. So something interesting has happened along the way, and we'll find out, and I will let you know for sure. Patalofo ele po ia mawalunga o le tawhatolu o le tātou vādanofo. Pa ia mamalu faa le malo, o pa ia fo i mamalu faa le atunuu. Ia ai ia matua lava le tuu mamawalunga se vi inga o le atua. Ia na au na po ia. O lo o lantu whanau manu matau o suasu le puvai o le ola. I whata whaitaulanga e fia, ia matafa e fia o le larorangi. O lo o tase ai o no ngā ruenga le atua, ia whapena fo i le nei atunu o New Zealand wa avea mo tātou ainga lo na lua, ia ma le tāpua inga a le tātunu pele i lau whanua me ele o le tātou whaasinumanga i Samoa. Ata alofa ia te oele te mamul tina mantua. Tono mauta malawa, ia whapena fo i mauta ngase, o whale o tangata mātutua, e o atu lava i aile whatalofa. Lei a taua sa vea, leo lua i ali i se yuli, so alo o mulitalo, ia lenei, ia, o tātou wheilua i fo i na uanganga i fo Faiva o Samoa. Mai i le tai au na le la, i na uanganga e le la, ia mala usu fo i le tunu i ona Faiva o Masani. Ia, olo ua totofi i ai e le atua. Pa malo fai o le Faiva. Malo fai le ono sai ma le lava papale. O ngā luenga lava ua tātou tua i ai i le nei atunu. Tu uail whalao ma le paka i lunga o le lau wata maiti. Ea male a inga. Ia whapena fo i mea wha le lotu. Le ai tau malele a Samoa lo whatino atu i atunu i whafo. So ni e fo i le tātou tamao a inga. Ia ma le whaasoa le malo, i le teimi o le tala, whaatatau o le tupe ma le paketi, i lea vai tau, ma lea vai tau, tala o le teimi whaatatau o le tupe ma lana paketi le atunu. Le tātou Foreign Reserve le nao. Te unga tupe le nao, le whai uba i ei o tātou sao. E se mai vai teimi fo le na lau, i le tātou taa ma le mātitiva ma le o se tātou sao e whai atu. Ale lor kako sao ke le alenga. Anytime you send money away to Samoa, it's not only for the benefit of your families, but of course it is the benefit for the country as well. In terms of our international exchange has been exchanged, the real currency goes to the pockets of your parents, and of course,
the international exchange rate stays and remains in our foreign reserve account. Yeah, don't fa mal man fa Samoa, ku nga fu fa mal man fa perkangia. Ia manino. Le la ka ku kele kaka a ia. O le tātou te whasoso ni atu, o le tātou sao le nā i matau. I le ta mau a inga o le tātou atano. Isi po i la tangata tā ua lava lea wa iai le teimi de nei, le polo kalame fo lea o le ngaruenga whaavai teimi. Oka se sao, o ia fo i uso matua whaafine. Whatalo whapitoa lava i nai matua ia. Le whionga tui whaasina a tupuola, ia malwhaletua ia Ana Rosa, ia whapea fōi ia le toono se fulu mō na tupu o siola a inga. O le au ngālu lue whaavai teimi malanga mai Samoa o whamautu i le pītanu ulea i le eitulangi i Sifo, Helensville. Patalo whaatu ia te utou, o tau malava de malanga mai i le pola kalame lea, ia whapena fōi o na o wholo whaatu ma whatalo whaatu, lau whionga tui whaasina ma le whaletua o le tinale na o lea au malanga, ia Ana Rosa. Ma lo whaftai le ngā ruenga le lei o lo whaatino, ia o lo mwhai o na mapu iai, ia mamaluti ai fōi. Ia mawhai ei o la ua mātua o tangata i ua malanga mai, ua motu ma le taula, ua leo whailo ai, ma a inga ma mātua, a oi la ua, ia o lo whapena, ia ona whaatonu fo lau, i whai unga ia mai se fo i le saunga le mū o i la tau e te onas fulu o lo o ia i le camp le nā ale au whainga ruenga mai taimi mai Samoa. Whatalo whaptoi e tue pēr whainga e sau le lava i aso, le lava ka whawhau mai eva lau whau malu i au ki lani nei, ua umalo visa ai ke le i koe mingoi e wha sao ma extend ma wha popo nisi aso nā la ua su e o e immigration a ngaua e kami solo o tō wawai o le vera ngā o lea la iuna vivesi nei le tātou malo ma New Zealand Immigration i amba le New Zealand High Commission Office i Samoa i o wha tuanga tā o na tu inatu visa ma whaawhainga tai o na maua visa o tangata lai o mai sa o e wha maoni i whaalawe i e o mai ai. Aile ai. A wafo e tō tele i tātou ia no mai. No e whai visa a leo o mai ua overstay o le visa o le visa extension. Ma le toi whaola ina i a le visa to be valid. Ia le na. E whai atu au tala na. A o tala fo i lea. O lea watu le whautuanga ma le tuu lalo. Ia ma le tima inga. E whai e oe, e te sau e overstay i la ia lea, ai polonga i lista ngata lai whailang application i Samoa. Ono le whaataltari atu se i o koukoi fo iak. E paula lau whautuanga e whai atu i atu e. Voluntarily book yourself a seat on a flight going direct to Samoa. Save yourself from 5 years of not being able to come back to New Zealand. Nena, e o foi lai tangatol to wainga. A whai atu foi applications tangatol to wainga. E lo le leia le immigration. O tangata ia, tau te a inga le lei. Lea, o lātou le whaatutua ina. Misi a koe ma le visa. O si o kamapo, si o ki ngapo, si o uso. Despite the fact that it was genuine and legitimate so that he or she can come to New Zealand. I se mafu anga te tau. Po se whaala lawe fo. Ma fo i le melna leo tala noa toile a tō sa vea i a tō e. And let that sink into your head. Ia. Tai au nei, le whono usu oka le tele o bea le a tātou tala noa fo iai. Ai bua mua o na au whatalofa, whapitoa mawhi atu i a tō tō o wō mapaanga tō tino o le tātou YouTube channel ma le tātou Facebook page a le Radio Samoa. Masel por kalamele nei. A le a tau sa beo le ngā Gagaifo Faiva ma le asunga fua e tau i le asfarele. I ama le tātou por kalama. The infamous tano awa e te moa ai le sao yaso to anai te itas. Sao tau whaafonga ma sila. E le viral o le tātou por kalamele na o le talanoanga le a taua.
sa vea ma le fionga i le sa avea ma minista o tupe le tamaitai sa avea ma minista o le poloketi tasi le miliona ia ma minista fo i o tina ma tamaitai ia e maise o le tamao ainga fatasi ai maanga fasotai ma le tufa ina o le manuia o le tamao ainga ma lana faasoi tangata anu uma o Samoa le fionga ia honorable Mulipola ana Rosa Molio ale silia atu se lau monu tupu afe e na mai moa ma ko meni iai ia e tō tele ala tō o le tō tele salo le iwa 10% la tō te lango ina le saunoanga ma le whina ngalo ma le tu walalo a mese fo i saunoanga uma le tamaitai whaipule ioe o palauli ioe ia ma la tō fo i e tau oima la tō te le fi obviously some of those people that supports Fiume and the others a fraction of Fatutua le tu Samoa watasi e pe no tu sila yai le o lua vaenga o lo yai o le vaenga o lo yai tu mai tai palamia manisio minsta e malana kapineta ia va pena fo sunga ya lauli ia ma le to lua se fulu peila o le si me malia le na e luaso o front page ai ia le newspaper tau ma le lawi lua ia Samoa ma le langi o le observer the Samoan observer ana me lai mali ai ia o si ia tu nei iluma o front page ai malo tua iluma le story ale ma se bea o ta uai o tangata la ia o tangata e mala malamba le lei tu la fono o tu ngatala fa pena fo bela fasalala le ma se me o fa ilo mai ai ma le lato fa malo mai pe lato te fa to ese mai foi ile fa nga ina o le original source o mo me winga le upulena o le original source o le ato sa ve ma le radio Samoa malana por kalame o le tano ava ma le Gagaifo Faiva ale mse me o mention mai ai po fe na lato o mai ai ma fo fonga nei o we le tele le mato va ma le pulenga ma le ufinga le wenga Samoa observer ana na batu ai o se fautuanga fa pena ia fai foi ma se va ai i lo tato va no fo i le tato ngarue a fai foi o te whaungaina ia se whaamatalanga ia po se lipoti mai fo i le newspaper po se si lava vai ia pei fo o le o avatua a fai o se vaenga na mai le i le tauta iae ia po o le Blue TV ia o te whaamanatu lava ma u whaafitaia giving them credit of the original source of the information and that's how we work these things out masani ia ai na tatia tu lava ina i le pulenga ma le tofa ia fa pe fo i le fautanga i le pulenga ale Samoa observer the credit is due to the original source of the information o to si sila la e walanga mai tangata i tu e fio le lalolangi u penga to fa langi o le au fa sala lau o le au tu sitala fa nga tu mafu fonga malangona ai maisi o whaatala noanga onga i mata upu lo loto whaapea. O lo a fia ai le atu nuu ato mona tangata. O le mea le na e tau. Aisa, leanga o le tasi le na o fatu o le polokalame ma le naunau ta inga o le atau o savea. Ia matua i manino au o fala. Manino ia le vai ma le mata o le niu i le taimi e su i ai. Ia mawaenga e a fia ai. Ia nofo le tangata mai moa, ma mata mata, ma whaalongolongo. Ua manino le lei au o fala. Ia, tātou te le au maia, na o se amatanga o se mataupu, po o se o ngā tutonu o se mataupu, pēr na o ni nai ia o le mataupu. Tātou te langalanga a toa vaenga SS o le mataupu. E o lava i vaenga o le tula fono e a fia i lea mataupu. O tangata o lo o a fia. Ma upu e te tau ona whaonga e ki liva ai. Le aunga ma le au tū o se launga po o se mataupu. Me tā ua na
tā ua le malama o tātou tangata. Tā ua fo'i le malama i le mea moni ma le wha maoni. Awa o le tano awa. Ia, ka kou ke palua i ngale alofi saa. Ia o na mwhaile o na tātou loa. Na o mea sa o la vai sa wai. Ia e whapena fu i le Gagaifo Faiva. Awa o mea masani ele atunuu o ngā luenga mautou tiute fasino ia te utou. Ia le leo na fatino. Ina ia maua le saunga le mu. Totonu o whalewhai ngā luenga ma le sio manga. Olo o tau ngā lulue ma ngā pati ai. Puia le saunga le mu o le pūlenga ma i la tau e o ngana ia company ma ngā luenga. Olo o tau ngā lulue. Ia saunga le mu le sio manga. Working conditions and environment o le tanga lue ai. Ia ma puia ai fo i ma lou soifua. Ma lou saunga le mu. Ia le nala, ia le tātou e tāle pese lea. Fo i mai. Tātou o sa ili se avanoa. Ia, tātou te talanoa atu ai i le fionga i le lipule o le tātou company telefoni malosi le Digicel Better Together. Le fionga le software leo Pepe Tala i Junior. Ia, maua mai sona avanoa. Ia, ai, o te whaapui mua sa manuia lo waso. Atalofa i lunga o le tātou api o Folinga. Pitone Puni, talofa lava, Peter Eneliko, ia, whapea foi, o whelewa na mai o Malakai's Western Park Village, Ranui, talofa. Ia, maloli i soifua manuia. Inosia Fatumiti, watching your program, le ato Severe from Palmdale in California, talofa. All I ask of you, press the like button of our program, Gagaifo Faiva, and share our program to the rest of the world and to your friends and families. La fo ifia mai mo ma talie fo ilato ma fia man malama I meia tātou talanoa iai. A melia wha moana o le whailo tusi le nā o le tātou vasenga o le au tusi. I runga o le Facebook page, e whapea fo I ma le tātou YouTube channel, whatalofa ia te outou, ia whapea fo I lauso ia whawhitai a mosa, o taumalatou Niko, talofa lava, malo le soifua mnuia, o le malu, talofa le malu aso tavae, ia alo mai moa mai I nā I le pitanuu o Mount Wellington. Ia, le lei, la tātou ua tale pese whamanuia atuai, I le Gagaifo Faiva, o le ua toi luas 15 minute, o na tālea o le itu lai fitu, nisi wa uma fo in koloki le card po saini fo le ngoa wa fa mavai o le alu ese mai ma le lotoa ma le maota po le fa finga venga fo ia talo la fo in ia mo le sang le mu le anga ia tu lungo le ala tele ia fa pena fo I ma fa manatu ia te oe o e te alu ma u se mea totino le fa finga venga ko mea le whawhinga ruenga e te whali ko whale o mea whinga ruenga mea na o mea o ngā. Ia so ni a o tau whai e le ngā ruenga ina ia whawhinga o fi. Well, yes, let's drive and take you home safely to wherever you are in Auckland. She did dance for the money, yeah, yeah, yeah.
Alena, pese mai atu motu o le Pasifika e whaala ia o fofonga a o e te le i tu ua ia le whale whainga aluenga ma le lotoa ina ia e iloa. Ia, e saunga le mū le whainga malanga i le whale. Le utoi lua sifulu minute o Natale o le i tu lai lima i le tautua o le ngā ngai fo Faiva i le nei fo i a solua. A me moe sa mana ia lau malo longa le aso nafi. It was a beautiful day yesterday, and it was good for me as well. Mai le tele o ngā ruenga ma whaalawe lawe o le lava yaso wa tōna iatu. Ia, matua mana ia lava le aso nafi, le matua malo lo le lei. Ka kia e whaikau a koa aso le whale. Ia, ma ai, malo lo, ma inu, koe ai masanga ai. Awa koe whaalawe lawe, mai sis, talo whai. Ia, wha mwe sa wha pena o tau malawa i le aitele o au kilani i la son nafi. A o le matango fie fo i ia o le lofo le tua i le tala o le tau. Tumu no fuanga o paka. Ia, wha pena fo i matawhanga. A nga ia tu i ta whaonga fo. Ma le mea e whaaftai ai. O le ai o ni whaalawe lawe na li potia. Ia, po ni tūlanga e o mai ai fo i ia ni manua ma ni laweanga ta vale ia ma iei le whanua noa. Ia, ta ua le nā, a isa matua sa usi le lei fo i ma mata i tū e lea tunu. Ia ta whaonga, ma e vanga. Ia, mai se fo i o meo pati ma fianga. Ia, e kupu ai misa, ia, whapena fo i ma o ai ma whiwa i o na nā i ta vale. Ai le ai amani mea na lipotia. I le aso a toa ananafi ia manitala fo i whaanoa noa i le tae nei. So good on you to each and every one, all Aucklanders yesterday. It was a fine day, and also this morning I was listening in to find out if there were any mayhem or whatever problems and, you know, any crashes or deaths during the Auckland anniversary 2025. Tua mana i te le tala. Ia, o tā ua i le saunga le mo, ma le usta ia fo le tulafon, ai ua o ngā te le tala no atu ma le whionga le li i Satini, o le whionga i atu manu vau, sunga i atu manu vau, siki a siu, ia ma tātou porkalame fo, i lo whamanatu ai, i a te oe ma le tulafono, o le saunga le mo, i aso fifia, ia, ma muri ta i le tulafono. O le so, ia, le nā ua tāngo fia i loa, ngā ruenga uma matatala ina, le whaamsinonga māwalunga, le whaamsinonga māwalalo, le whaamsinonga whanua maswafa, o le so nā loa iai, ia, le nātou sauninga, e whaatino ai loa ma lo tea ma tā upu tau le whaamsinonga, o le whaamsinonga whaitu malo, District Court. O le whaamsinonga whanua maswafa, Lands Entitled Court. Le whaamsinonga mawalunga, the High Court or the Supreme Court. Ia whapena fōi, ia le whaamsinonga o tālusanga iloilo, the Court of Appeal. Le so, alo iai, le whaatinoina. Ia, ma o le mele na o lo tūlai mai, o lo whaangasolo pēr le whaatalanoina. Ia, o ilatou na apalai, ia, mo avanoa, mo whaamasino mo le District Court, whaamsinonga maulalo, po whaamsinonga whaitu malo. Ia, o lo su e fo inisi o le whaamsinonga mawalunga, mo le Supreme Court, manisi fo i whaamasino, mo le whaamsinonga o tālusanga, a piri po tālusanga iloilo. Peila o na sau noa iai, ia le whionga, i le whaamasino sili le tai au nei. Le whionga ia Simativa, Satiu Perese. O mea lava na o lo o anga i ele fono ma le toi te wina o tūla whanufou, ai mai se tūla whanufou i e o pili e tolu lena pasi whatop tope e tuile e pamala na vaiang. A o le i ma ape le pāle mene lona sfulu ma le ono i le lua a whelua sfulu. Ioe, tasi nā tūla whono leo le a anga i ai. E teu ia ma pasia. Pe o le whaasolomuri fo i ma ia lata mai ia le tua au i le mea e lele ma apiritia mai ai ina. Ono, le iai le talitonunga o ia tula fono
They were ill written and drafted. Le mea nā lai ona whaavai mai ma whaatope lau. Le lona tāpena ina. Le ala nā le na maua e ama tātou tari e fo i upo le fionga ia le sā tele rapi le Palestine o whaamsinonga whanua masuafa. Whamai. O le tula whono na whanau mai mea meo whaipoiponga le ungari i e valea. Valea le whawhinge, valea ma kamaloa, ia whiusua i moa i le pepe le tula whono e whaavare valea fo. Mātua le whaafonga mai le tunu. O na o upu whaingo fie le nā e mwhai o na amatuai. The end result or the outcome of those 2020 bills. Anyway, ia mā o saunua fo la le fionga i le Whamsinu City. O le vai aso fo le nei. O le alo tea i lo le mataupu. Ina ia toi tuu whaatasia. Le Whamsinonga Mawalunga, the Supreme Court of Samoa. E toi ngā lulue whaatasi ina ia tasi male Whamsinonga o whanua mswafa. Returning of lands and title court under the Supreme Court. Nui, i alu i lalo, o le whaavae, male whaamalu, o le Whamsinonga, Mawalunga Samoa. Whamsinonga le nae fitu tausanga o tāpena, le tu mai ai Land and Titles Court, 1981. O le atoe au mai le tu la fono tuai le nā, ina ia toe wha ila mamana ia. O na wha o ngā pēr leo le tu la fono, le a Faiva se lau valus fulmaritas, ai so loia, ma ave ese, ia le tu la fono o le luas fulu. Mai, o le a le toe tāwa vaengina ese ai, ma lua ni ulu o ni Whamsinonga, i to tonu o le whaavae o Samoa. Whamsinonga Mawalunga, alu atua i lalo. E whaamalu mai i ai le Whamsinonga Mawalunga, i le Whamsinonga o whanua masuafa, o mea tō tino le atunu. Ta i mana ia. Ai se a fo i leo watoi fo i ai. A whai e le whetau i le sua ina, ma le ilo ina o se mata upu, i lona o lua i suenga the original. E mawhai o na whaia se tālu sanga apili e tau walatu le Whamsinonga Mawalunga po le Supreme Court to the Court of Appeal. Le a ia te tau le nā lele na sei ese. Na sei ese lo na a ai lia i tua au, ma tua pāu Yerusalema. Tulai mai le whainga malo fau nei. Manatu e leo se mea te tau na whai. O le tū la fono e pisa ai Samoa. Ma masaa ai le toto. Ma le mbau ai le whealofani. Ma mā le pelepe ai ainga. Ma oe e toe la langa ma i lunga tia sā. Ma tōnga mau o tangata ua whai i langi le wholaunga. Na lātou lo tea ma ta upu ia. Ma whaai unga ua uma o na tā o to mau. I lango tonu. Mea nana whanua tupu i le luasfuru. The bills, the 2020 bills. Swing o le whawai. Ma le toi la langa ina mai i lunga. O ni whaai unga ua lewa. O na le toi te tau o na toi langa mai i lunga. Ua whau le tupulanga. Ua uma o na whaatatia le whawai e mātua mai ngana ngā lulue. I nā Whamsinonga mana i unga. O tau si sira mai lai. Ne mele na pisa i nei tō nai. Mā whenga. Leo wā. Masale i moa. Mā fua mai pili ia. Mā fua mai i pili ia. I le tau mawhai o tangata nei na ia whātū tō tasi. Ia le vaenga o Whamsinonga whanua masuafa. I le toi a iama i ele Supreme Court po o le Whamsinonga Mawalunga le atunu malana Whamsinonga o tālusanga, pili ma tālusanga iloilo. Ia si Samoa. Toi ngā mea ia o te manatu ina ia tau na manino ma mala malama le iai. Lale me nā lai o na whai ia tu la whono whapea.
Ono i la tau sa iei le maota i le teimi le nā matu malo. O mea ia na nau e whai. Ni whai unga e le maali lie iei wa lewa na ta oto. Ai mana na o e whai loa i lo lato vai tau manu o maua lo lato malo si lal mena tupu. E le i toi fo i mai i le malo. O le alawa le au wala. Na whaatea e se ina i e le tua. Mai le maut whono ma le pale mene e le toi tu malo o mea umana na whaangai ui whaatasi e le tua. Ia. O mea umalava nā na whaia. O a whoi mea ia o tūlai mai le teimile nei. O mea whoi na whaia e le tua. Ia. Ai tua i asa atan. Ia. God works in mysterious ways. That's why I like no for you. Aua te pole Samoa. Aua e te popole Samoa. Tātou te lea tua tu vale. Nei te ua tātou tū i mea le vale. A o le toa whawheta la i Samoa. O mea fo ia na whaia le tua nāwe. Ese ba tafi e se inda a tua i le toa ino tūle. E pe ma la tu vayang. Tafi. Tūlai mai fo ini mea au tūlai mai le nei vai tau. Ma fe me i ai le tāpua inga le tunu. Ma fōringa mai ai ua vā le whangati. O mea fo ina whaia le tua. Te toi wha tepa tātou i mea ia. Nā la leisi mea tau ona toi whai. Nā leisi mea te tau ona toi whai. O te fia whai tau ia te oe. Upu o se pese sa o tu sia o mafo whaunga. Whatasi e mola uso ia sila. Hi se teimi o iluma na saula ia leo le pese na i tua. Wa tu sia tonu lava. I le tele o teimi mātou te whaasoa ai. I mea o lo watu tupu le vai teimi rene. I whamai sa moai lo watu nu pele. Au te mita i a te oe nu ese. Tu launa ia se i whai so manatu i le matau tia o nei mea o watu tupu. Le matangi uangi sa lulu. Ua malepe ai le whaavai o le atunu. Ta lolo atu o mamalu wha le malo. A o tu langa wha lupea ua ta oto a au seala o. Ai ia manatua o Samoa e whaavai le atua. Na yo umo mo o ngai ne i le tau lau. A o le nganga le malo ia wha au. O teimi nei na balo ia. O le tala le tusi. Ia tātou saunia. E misa a inga. Whetau i malo. A o le atua o le manu malo. Samoai, o le fala le nā ua fola. O tā ua lava o le ainga. O tā so o tanga ua tangafa. Ma ua mutia ai le ala. Aua tā te popole vale. O le atua lava. O le maa tuli manu o le tā fale. O le whaatua i le atua o le utia i puava. Tā lofa ua matangi tongina le whainga malanga. Le la aulia le mali atoa masiana tangi tala. Se isa ili se la avea i mo Samoa. Malona malo ua whatia i le vasa. Samoa tātou whaanono manu. E ala i le anapogi ma le tāru sanga. Ua na o le matai siri le langi. Le whaasino ala. Le au whainga alue ngai. Ua taa se i le ala. E tau wasu ai le ipu vai o le ola. E le umare pese. Ai e tā ua tele. A mea o tupu le nei vai tau, awane i o tātou. Loto vai ai. Tātou loto tele o lo soifua le tua. Te lelo whatu tua talu mai. Le aso tālo sanga na moria i le maota o Samoa. Ma le sauwha inga whaawhianga inga. O le maafutanga so whaatasi a whaiwhi au. Whaatasi ai, ma le whoro whauwhautua ma malu o Samoa. Le langolango sua, a le tae au o Faiva. Ai maise, o le fionga le konsula. O le malo tuto tasi o Samoa, le fionga i le alo a whemata. Le alo tunu mafono i a whemata palusalue. Le malu whaapo le lua. Oi nā, na matua i toa ai lo mafu fau.
ile matautia o le anga le lei o le atua. Na le papa ingi pomu akomika ile tae au o le asonga fua o le vai asu na sei mawai atu nei. Aina so solo lava. Ilona ta o tonga lango tonu. Ile to whāma nino o le fionga. Ile fonga fitalai. Io. Mea le nā e tā ua I tele. Le tātou ono sai ma le whātua tua. Ia. O hātala e talafu e tangata. Ia. Karie ia. Io. O mā whauwhaunga lava nā I o le tangata. O langona uma nā o isi tangata. Ese uma tangata ma mea lofa le atua na mai I tātou. O nisi e whaavevesi. A o nisi e whaatoa fi le mō. O nisi. Ia nā ona whaapūsa le lau soro. A talofa ina yo to mam tina matua le tunu e mesele te mamatua sio matua inga na fionga ya masoe ya Josefa ya va pe foina yo to va fine ya fortino ma Erolini ya maleuso fo ya vai singano fa moe ya o to fa maoni le to singa o le to ina ya mamomoli ya tu ya lo fa anga le atu sebea fa talofa ile tina o nga luenga se matu tina pele ya lili sangala a mo lo monvia o tina mo lo manos mo lo pela u le tio yo o tafe ki akama ye ya ukala ye fa ya voilo atalo fatu ya talo sanga setu malo ta sang malo fo ya eta ama mua malo le soifo monvia talo fatu ya manu pasi, mai manu pasi talo fa anko o au te no foi nei tauranga. Malo manu, ya, po manu foi. Ora me we la kuma mau I ngai tauranga. Ali sa I toko rosa ulo ya ukilandi. Talo fa ya malo. Fa mdiatu ya. Oe pata Yohane Mikaele fa ngali. Alo le sifu mudwia. Press the like button and share our program to all our friends and families. O eta, whamea eta kalo whai. Ke leni tuilangi talo whauso, ya ma ema, tua whine ya ema, alo mai mua mai Australia talo whalawa, whamua mwolo manria o lua ma seo lua fo I ainga. O aleki a Sangyam, malo le sunga aleki, Sophia Daly, great advice severe. Peni Amina Alefosio. Fabina foi ale sunga o la tanga po is watching you from where o la tanga ya fa foi to fine Amelia Timothy Ova talo for Timothy malole so fu mria Anna Maria Vitale o no baba ya tule aswana lela ele amatalio le fonel one le Canberra le sipito za baba ya twai I le fionga le fascina ya tole a foa fa fisi ia po le fionga fo ia le au pepetele ai ono o le tasi o te mali I wa loa lana tautua o le mautafono ma le palemene o Samoa le tele o paia inga I le ngata o sui whaipule a vea fo I mo minista ia ai teinane foi o ia sa a vea ma se ei I le nafoa o le whangaftalai mo le tele o tausanga au wawa e kulisipiko o la e tu mai ei ma le tāpua inga I tono le mautafono ma le palemene I tia whau. A le whionga I le tiktoi fono. O le fono fofoutua mamalu o Samoa I au kilani nei le whionga le toto ali I a tofi lau. Ted Sua Stanley, ia, malana fo I tapo inga la ua ma le toina. Ia, wha malo atu, ioe. Wa nga I atu I Samoa, ia, ma nga I le mautafono e tapua I Faiva o le palemene mamalu ma le fono usu o le atunu o le nafoa whatever ona se ei le fionga tole fo fa fisi ia ma tau fa foi de ula va vale o foi pule le parlement o tele fa longo fa per tole fo isis ngo foi lan voilà yo tate va ai atu mo le lofo le tau mo foi per si toia ina tau wha malie loto fai pule. Ia le ese senga la o la se e atu ia tole foi o whafsanga I tonu marifono. Ia
Ai o le a fionga fo i le fonga ftelai o lo ua tō fi o le maonta i le teimile nei le sunga le pali tele. E kamo le va? Ia. Kamo ki savoi. Kamo ki hauoi. Kamo le va. And he also has a sense of humor and great leadership in terms of being called as the Speaker of Parliament and, of course, the Whalefono of Samoa. Ta ua tele, ia mai amatua ia le whamalo, i nei te tai longa le tunu u lau whionga to le fua, whawhisi, le au pepetele ai ono, i le tele o nātou sanga sa se ai, i le tofi o le tunu u ma le maunta fono ma le palemene, ngā luenga sa e whita i tunga iai, i le tau whaafoifoida, o le io o le ula vale o parming o le menga ia tau o le na ia faafoisia pe lo manos ma ia tulu ia le tua lo manos o tone io ta mama tua o le tunu e tua ia le to fa ma le fautu tanga ma le sa ma le moesa ili a te tai o lo o ngā lulu i le teimile nei a va ai fo io to tino mo to fofonga i mea ono fuanga e tumu i eile atunu mo na te tai e la ngona le lo tele e la ngona le mawhanawhana o lo tau muli le toia ina ma ai uli atu i Faiva o sui mamalu o le pale mene a mese le whongwhtalai i a matai o le atunu po le tai o le malo i a po le tai fo i o le tua ngai ma le pale mene atua Melna e matua i le wha malo i lau fionga, i le wha sina, i le a fionga to le foa, wha fisi, ia po lau fionga foi, i le la au na whausia. O le tala muri la lena maua mai nei wau, te lo te fia whaalongo. A wā o le auli nei, ina ua whaia le malo longa mo le tau mawhitanga o vai ainga, malo longa le i le uli o le te ala i tu la sifulma le lua. Na oa i tua. Ia, ma whai le tau mawhitanga ma le wha malo stino. E toi fo i mai le maunta le a amatalia ngā luenga le maunta. I le afa muli. Se ia amata mai le tau le lua se ia pa ia le i tu la e limba. Wale inka ngaka. Wale aini sui usu fono. Ia, ma le wawai atu o le afo o le fionga i le whongwhtalai. Awe, le mea eri o le whongongi, eri pingi whongo ulari i ili tangata. Anganga wakua i le ama se whaangoi o le sisi la kumaru wakua, ama kifa kwa, ama wakua i ale la kofale. Ia po o foi. I nisi whono tanga, ma nisi mafu tanga, ma mea whapena, o le ofiso le whono. Le whailau tusi le whono. Ia ma le fionga le whongwhtalai, e ta tau o na longo o iai maenga nei, o mea fwoi lea lai o na sai le whongwhtalai ma tau tutuli nisi i whafo le mauta whono, ma ave le whamsino. Ono o le whanoi, ia ma le longoa, ia lea la o manatu e loa le fionga i le whono, e le whonga le whono. Sunga le pali tele. Le aila, o le a le tango fia se mata upu le uli nei. Langa o leo vavai atu. Wale a toa le korama po le quorum e te tau o na usu uia ai le fono ma whaatau nuu o na tiute o le lo teo ma ta upu mga luenga. Ai manatua. Lea sa whaafofonga laba i ai i le so i le tai au na ua mae o le talo sanga. O na whaatula i lola ia lea. O le whailau tusi le fono. E tō lau ngā luenga ma pepa le malo ole a tala noa ina i le so. So where's the commitment? Where's the commitment? E te tau ai on tanga i mato e sila le fionga kawhi whila i le asua kai au o kengia i ngere whongwhakalai. Veo le whonga ka miki le mere. Are fia akua koe lunga unga ingola upuki. Mai wha maa vai a mai alua koe ia. Nere, mo kua ka uaki.
O kai. Ere umari le ufi akazole miani. Mera le te ata ia wa. Ia o le la wa mai le fon, o le tai le malo ia tangata o le minority. Wana o se vaenga to i titi o le o lo ia le pare mia mana minsta o le cabinet. Ai le titi le fai numero. A le no fo fai numero e lus fulu la ori ma le fulu valu ia atulepa. A le tai a le o mai foi. Ele a toa foi se fai numero. No vingala. Ele a toa. A fai o le afa o le afa. O le lima sfulu tasi o le lua sfulu ono ma le fasi tangata. O le lima sfulu tasi. So le te fefe. E lono winga le ato se lua se fulu ni o a fo yo. O fai pule na iai na totoe mai tono o le maunta. E le teimi na fo i mai iai ina ua mai le lunch. Ia pa o le tau maftanga fo i o le auti. O kai soni. Patalo fatu i lo tamama tua. Nau e fionga i le aloli, papali i titi ua toa mali e toa. Mai fa malo le fa manatu ma le tau longo longo. Mo le sila fia e tangata uma. Ia lava papale pea. E le po pea senu. Ua le a vanga lima ina. A vanga no fie fo i le fatu tuanga. Ma tātou sa ili fatasi le amatanga o le fi le mou. Male loto tele ia whaamanuia le atua i o tau Faiva Samoa. Talo whai i si o tama le fionga i le alo li. Ne sunga le pali tele titi ua toa mali e toa. Whaftai mafuta mai tama o tau nei o tama mātutu o le atunu ue pe elenga toa. E lau sunga le pali i titi ua toa mali e toa. Ia whapena fo i le tamali e pe na o talanoa toa i ana nei. Le fionga i le tui whaasina. Le tapa au whaasina ia tole foa. Le au pepetele ai ono whaafisi. Ese le tāu o le nā mea. Your presence around wherever our people are is so important because it encourages us. You are signs and monuments of faith and keeping the peace. O tau, o ni maa wha manatu, e tū pea, e whai masulu, e pupula taula i ai le vaai, a Samoa mo na tūpulanga. E au mai ai le wha mawhanwhananga, au mai ai ma le loto tele, ma le loto e le popole. Ia tu mau ai le whatutua whafti tele, lau sunga le pali i titi uatoa mali atoa, i lau sao tā ua. I le nei fo i Port-Kalame. Le Gagaifo Faiva le atunu, o lo tapu ia. O lo ai uli mai i ai ta mamtina mātutu o le atunu. Ia, ina ia manuia. Patalo fatu ia Dax Paniani from Canberra, the capital of Australia, o sala faitia. Patalo fatu malol so i fumanuia. O lotomua wau ia, ia, alo fo i le mafuta mai le tātou Port-Kalame o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ina ua 10 minute o lea ua te ai nei ia le itu la e lima. Malingi uloi mat, tali ai le nganga, be au manatu le mafutanga. I mena o fai, ina ifu mai, au leni ule mafai, mafai. Paloma waialu, salilo manatu o sekisi etasi, tafama waiai. Paloma waialu, salilo manatu o sekisi etasi, tafama waiai. Hey Marian, here I
That is my man, I got 7 brothers, plus me, mom and dad. Me, my little sister here, don't be like that. This is my partner, Mary and Samantha. She's only 16 years old, but it doesn't matter. She told me she loves me and I'm her lover, but I have to keep it secret. Mom, Mom, Dad, I know this is bad, but I'm sure what I'm doing. I don't want you to get mad. Please let me go to my own. Let me go to fulfill this hope. Baby, I'm sorry, I thought we're in a hurry, but this whole thing is real. We're getting married. Take my hand, we are ready to go. Loving you, baby, I am ready to show. Follow my way, salilo manatu sekisi etasi tafama mayai. Follow my way, salilo manatu sekisi etasi tafama mayai. Over kua kupe aulo, kai mange mawhale. Ngō whawhai no wola, wo owa mawhe, lo walofa whamaongi, a ngei wau polonga, sawe malo whaki, awai taki ola. Ke o whai lo rea lo whaman ngei mea wai whai, e kua plama alu pele i so whai ai, e kele kau mai, peke sawa i ke whai mai, e a mama au wheke ali ai. Or ka ngaka whamaongi, e kau kala i le me mongi, o ka ngaka whaukulu anga le alu e le fuafua, ke o whai lo le mama lo le kese o ki ngā whamaloa e a whawhenga wa pe a se a. What is it for? My family, I will fight. All over your makango fair, where you get a guy. If you will fight, family, you'll be white. All you have to do is just keep it tight. Follow my way, salilo manatu, sekisi etasi, tafama mayai. Follow my way, salilo manatu, sekisi etasi, tafama mayai. Be amana tuile mafutanga imena ofai ina ifu mai aulene wale mafai follow my way salilo manatu sekisi etasi tafama mayai. Follow my way, salilo manatu sekisi etasi tafama mayai. Follow my way, salilo manatu sekisi etasi. Ya le da le o makwa oke ya ma kwa sa i le ari i la ko le waru sianga pa anga e le fa go yak. Ya le na ya o me o akanga ma tifinga ole. Mana bo ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva fo i o le tātou o tunu ulu nei aso a watu le wha malo ma le whaafitai i le tāpua i ngā tamam tina mātua a wau tātou ia a oa ngā lurue whai halae te talo lava nai tamam tina mātua i maota malaua ma tāpua i o tātou Faiva ia a matua i le wha malo ma le whaafitai tamam tina mātua o whaafonga mai le nei teimi whatalofa whapitoa i vitalenga au pa au a pineru After mo le vala umai ia ma le falo telefoni ma fa malo si au le ngaruenga loto mua balo ia lo fatalo for mai i France I think in Paris tu loma loto mua mai ta noa balo ia fatalo fa tu fo uso ia te oi after ile ta po mai se lafi tia ia mo to uma lo o fatalo for mai o le ta ia ana ana sua masi talo fa lava malo so i fo muia ya malo i ngā ruenga le lei o lo tō whaia ya male mana va fo i o ngā ruenga i le nei a holi fa mai o Saprika aloma fulu o sou silodi o lo mātou mafuta mamata matatu ya matapu atu tapua i atu i fe omaru oi talo whai o tago ya malo whaftai ile mafuta mai ile au nanga mal tautua Samoa. Lea la o koe whaika kala tu fo. Lea ua maua mai ia le tātou sauce, whātua tuaina. Lea la o whāta ape e loa e le awhionga i le whonga whtalai, ia le maota ma le pāle mene i le tāo le lua ana leila. Ina ua mai a mai ia le taumawhtanga o vai ainga. O le uli, e wawa ia tua le lava le whai numero whai pule.
Ea fo e whai ai i le whono o le quorum ea po o le kolama foi. Ia ona sau noi lole o le fionga i le whongftalai. Ia le leila a ola i ngāo ai awarangi i ngalo ia o kou le la wala o watu le teimile nei. E toi a matal tātou whono le fiafia nā nei. Malapata i ai sui usa whono oma o le mauta whono ma le pāle mene o Samoa o le a tātou toi poto poto ma poto moli futi afu e tasi ile a matalia o le tātou whono i le pōna nei i le tau le itu lai valu se ia pa ia le itu lai sfulma le tasi. E le mwhai o le whaatatia ese ngā ruenga tā ua le whono ma pepa le pāle mene e ta tau ona whaatala noina. Ma whaatūni lafo i o teu teunga ma pāsia ma ia wha wawa i pēr ona minoi ngā ruenga le whono ma le pāle mene mo i tū mālo ma tangata uma o Samoa. Ioi, awa a le whono le pāle mene e le emase me e whaia e mata ngā ruenga SS. E sa auto whaafongafonga atu ne ia i le tai au langa le lava so teimi. O lo tala no i nai i le mata upu e le ngata le tamau a inga o Samoa. Ai maise o le tūlanga o le lei ona whaatino au aunanga nei e pei o whemalanga inga. E le ngata o whemalanga inga i lau i le ele, o whemalanga inga i le ea i le vā o le Samoa Airways, maana malanga i tutonu lava ia o Samoa. Ia maleanga i atu i sa la whai, ia mamalanga ana i tuila manua. Ia, tā ua ia. Le ngata po i le nā, sa lotea i le tai au nei. Ia le mata upu e winga i whemalanga inga i lunga le basa. I le tatau o na iai o seisi vaa. Ia leo umana sau noa mai le fionga, ia olo a 4 fiti vaa ai. Ia tea. E le ase meo le anga i o le maa ua vaa ia ma minsta umanei. Ina ona sui i o le meo leo iai. Ia o le vaa no nofo la tou ma le vaa tupuia. E le mawhai. E le mawhai e se tasi o na whaale anga ina le nā vaa. Le vaa tangata ma le vaa tupuia. Le vaa ma teitai o malo. Ia e mas, ia, o i whaale anga le vaa whaale uo. Wa loa na mafuta. Ma o onga whaatasi, ma taa alo whaatasi. Ia, ma whapena fōi o na ngā lulue. I le wala au watu, tali mai, o i la tau o te tai o le malo, o le sui o le pale mene, ma sui o le kāpeneta, ma le atunu o atua. Nala la le nā. Ia na o le sui au tō whinga, ma isi mau mea o tupu ai loto i whale. Le mwhai o nā vese ai, i le alofa whaale uso la tau ia ma le ai fo i whaaloalo i le vā, peo no whai atu. E nā o le lua ma tusi, tamai tai tusi ai lua. A le si pela ngō fie i o le e lua ma tai tusi. Si tamai upu. E lua ma tai tusi. Ai si pela ngō fie. A o lona wha uinga ina ma le tausinga. Nena, vi a o le vā. O le vā le nā. Le nā tamai upu. A le leo na tausi. E matua ma lepe ma sofa ai. Le whale ali i o so se whala apropitonga. E o ale malo. A le utausi sila i. O le vāla vale vevesi ai nei. Si tama i upu lava. O le nei upu e whaabanatu mai pēr. Alo mātou tama. La vea tanga loa matua. Pale a aesina. E whaamanatu mai pēr le nā tama i upu. Pau a leo le tama i upu. Ai lua foi matatusi. Pau leo le upu e mawhai ai ona fausia a wala lau papa o so tanga. Ale matatusi foi le ma lepe ai le vā. Ma le whare ali. Ma sofa. Ia o tau se sila ie. Ma lepe a le malo. Vā le whangatia. Aisea. Wale ai le awala lau papa lea o le vā. O le so tanga whāteitai. Le matenga foi o ta oto i le whale. Mā salu salonga. Ona o le vāno nofo. Ua manatu ai Samoa. Ua poi e le minsta. O leo leo. Ma le fionga te mai tai pāle mia.
allegedly, o le vale, ua pui ai ono le sootanga fale ainga. Masa salonga na, ma le matenga le na o loo i le fale, le teimi le nei. Pui ai li moni. Ai whaata whao ma whaata whea le atunu ma le tō wha. Ale atunu ato o loo mana na o ile ami o tonu o le wha amsinonga ile watu oni leo wha apitoa i whafu. Tau wawa ai ile mem. O le whaingo fie ia. O le tangi atu o le atunu. O le pumate o mātua o tu au. Ia pole ala bala le tua inga tala e whai. E whe alo whai ai le vā lea. Le tali tonu wina. Pe ana wha se tua ngalu nisi tangata. Mai nisi min star fau la tu te whai le mea pe a whai. The conflict of interest lies between the three of these people. And I'm only saying allegedly. Yeah. It would have been a very simple equation to solve. But unfortunate, allegedly, somebody's going to take the fall. And people knew. O le teimi e tau nu waini leo whaapitoa. Reshuffle foi le tulanga o tofinga o minister. A whai o le bā leo lo popole e le minister leo. I lo la a inga. Ma le ali I whai pule o lo o laumunu ia le ingoa. Whai la le mea mioton. Wha se tuangal. Ai au mai la sisi minister e wha ua wina. Au mai oni leo. E whai le suasu. Enga o le tamaititi leo tua au. E le mawhai o na tau fia le pese toile a tau sa vea yaso uma ma teibi uma. Nanga o lai tangi ma puna mai le toto o le tangata le sala. Ma tilo mai ma le wha noa. Po ai o le a fisoso ni atu. E tali I nei mea ma wha manatu pēr I o tātou te itai. Le nei mea o a vea mamala. Wa tu lai mai ai mea nei o tupu I lo tātou māloma tangata. Ia. Nala le na. Tātou te tau mawhai pēr e tu lei la mi o tonu le atua. Ele mawhai na motu ma mate I ma ngata I. You can't just leave it as it is right now because somebody out there knows what happened. Ai manei la lela o nei le susu engale. Te au mai luma li poti na whai li o la tau ia whatau malama. A ali poti na whai leo le na vai tau. A mai ton. Le whau o whalongot. Talo whai. O le masina le dei ma le amatai o na whai tau. Ia le mai o le konkalate ngalue. O le oso ia au a paau. Filippo. Le komisina o lo o iai le teimi le nei. O leo. Le foi la o te tawai o na amata. Ia o na whaatino. Le process masani o le whaasalawina. O le avanoa whainga ruenga. Mo le komisina fau. O leo. Ia, tātou te leiloa o a meo no tutupu mai. Different scenarios can be seen in a form or shape like this. Mua. O tu ai ngā mea neo le a tilo ma tanga I ai. Mua. Pe o le a toe. Wala awina wa te tau o na toi apalai. Ia le tō whai au pau. Le komisina o lo iai nei. O le ua umalan term o lan konkalati. Tōtou sang. Pe o le atoe apalai. Pe o le atoe reinstated. Pe toe whaatu mau ma whaafou lana konkalati.
Pe o le a whaasala lau fo I le a wanoa whai ngā luenga o le sailinga komisina e le ngā taito tonu o Samoa. A o nisi o tama whanau o Samoa I atu nuu I whafo mai o Samoa. I tawhai fio le lalolangi o lo o iai tama whanau o Samoa o lo o ngā lulue ai o nisi o malu o le malo. O nisi o Satini Sinia. O nisi o I le tā ai lua tolu ma le wha. O nisi o ina inspector. Tangata su e whapitoa. O nisi o I tūlanga mawa lunga. O le superintendent. A wai pei o whai lunga te tele nā ma mawa lunga. O nisi poi, o lo ngā lue whafo. Ua retire. A o tai lua sfulu ma le lima tausanga, tolu sfulu tausanga, o ngā lulua I le fita o le Ami a Amerika. Ngā lulua I le Navy a Amerika. Ngā lulua I le Air Force a Amerika. Ua malo lo retire. Ua fia malanga mai I Samoa. Tangata tonu ana e te tau na o ngā I mene. E le umbi au na nofo I Samoa ma wha taitai. Ma wha masani I te ute wha leo leo. Whaingo fie foi ma vawe o na lato pe ei I le a pe whai lea. Ina ia umia ma wha tauteia to whinga maululunga wha pe nei o le pui puinga ai o le sangalemu. Awa tā ua le mele o mai lo mawhawha. O awa noa tutusa. Ma awa noa te tau ma le lei. Ma le ami o tonu o tō whinga e whai. Mō tangata uma. Sau, nofo ma tilo I mata upu ia o lo o a fia mai ai ali malu o le malo. Ma masoe ma manu ai I Iosefa inga la tau te anga I ai. Wa lewa na te tau. O na a se tō wha. I tai le minsta, tai o le malo, e mai se fo I la tau o lo whafoina. Ia whapea fo I le komisina leo leo. Ina ia, to e wha malo sia, le wha tino ina o nisi a o onga. Some other more serious training to protect the integrity of the department and to protect the lives of those police officers. I say out me o tuai ai, o na whai se armed squad, a leo le malo. I say na o le ua mai lava o sia mea mai po o whea le nuu o le aduai se o se whainga. Ai tuli whatata I ei leo e le aini o lātou a upenga, le aini o lātou ofu pui po oni bullet proof vest. Ai sea. Mani o lātou pulou whaapitoa. O loa, ai sea wale mawhai ei o na train a special armed squad unit. A tupu mai me whapena, ele na o leo ma whatete, iei whatawhata, ma tō ninga leo, ele ai ma se tangata solitu la whono whasio tangata. O lo iei se au penga, e fefe i se tā ai po ose. Ioi, tō ninga leo watu ma leo, le ai ma se fefe iei. And that's why one of my challenges now, o le a ma whai ona toi ta ngai masilasila I se tei muli, ua whai atu tō ninga I o leo. Yeah. Whai lato vest, bulletproof vest, ia iai a lato a upenga. Ia o ta wina ia lato I loa ma whao ngā a upenga. O te loa, I'm sure they are. But when they are called to the front duty line, on duty, your life is on the line. Nobody is scared of the uniform, the police uniform that you're wearing. No. Train a special squad, police squad, an armed squad. Mela nei o na ula tangata ia
A ngā oi maisi mei o lo tulai mai nei. Nā leia na ula mai e. E o atu fai leo i lalo. Wa lewa na la lafi mai ta ngata i lunga. Lale me o le wha ngai nā ni drones. Ave nisi leo e o mai lisi i tū. O atu isi leo ia maua uma leo ngā tutonu tangata nei. Ia lato le lopo o ia wha asanga iei a alai alu watu leo sa wha inga leo. Io, nale o so le wha li ima le ita. O le alofa. Ia li malu matamai tai malu o le malo. A o le mea le nā o leva on tau na whai. Ma ua whai nei fefefe leo. E wha o ngā le puru whana. E pui ai no lato saunga le mui so stable. A leo pusa o leo pulena. To kawhia leo arte. Ai o ka ia la se vaenga whapea. Le la alu se o se whainga. Wa le te lo le leia. If it's not that person there, it will be you. Nei foi masesi. O tau se sile. O le pui o le aisa, o le pui o tupe, o le pui o le maruana, wa sili atu o na tāua. Nai lo o le ola ma le soifua o le tangata. Ele kea i ele tangata le whaatali me lona whaatoanga. Te ofo pe a whai e le whaafonga mai, te tai o le atunu o ai mese foi o lo uso moni lava. Au pa au le atau o le tala do atu. O le uso tau. Te alai o na u whai atu. A whai o toe nisi sa ngone. Ia te oe. Ia e alu ese a o te oto aila recommendation. Ua te tau o na whaia. Te training special arm squad a leo Samoa. Never aile iai. I le masisi e toe ula. I le mea le nā. A wā atu rai main whanawelewe whapena. O la ua umona te otol tu la whono e pui ai leo as self-defense. O le tarasa o le tala lena lea watu nei. O la tātou wō. Se toi sa ili tasi. Pe maua se awa noi le fionga. Ia leo Pepe Talai Junior. Ia a wāsu tātou li poti fo i le Digicel, Vodafone, Digicel mobile phone. Together is better.
Ia le nā, le au whai pesa le whakasa, le au tana vau mai sili I Savai. Ia, na puaina le pesa le nā, I le lua afe maleiva. Whai si umi ato tau sanga. Ia, le lava mau nei ia le CD lea. Le au whai pesa o le au tana vau le whakasa I sili. O le ua whatasi mai ia le fionga I le swafa, le au pepe, ia, a tala I junior, ia o le lipule o le tātou digital, ia mai e whatalo whātua I fwoi, ma whawhidua I atu I lau fionga, I le lipule malo le soifo manuia, malo fwoi le ngā lulue I le nei fwoi aso. Ia, e whātalo whātua lau fionga le ataua, I le nei fwoi, teimia le afia, whawhidua atu fwoi, pāanga tātou pukalame, ia, malo fwoi le whamalo si ngā wenga le nei aso, ia, le vai aso pu foi, ia, ono le asa tātou maro lo foi le anniversary au kilani e pena mansani ai tau sanga teitas. Ia, au te roto te le a taua, ia o le toia e lava o le a o le whanau le PCA, te o le to te le o a onga a matatai au mala stofi. Nāri e lava, io e tāua o le aso pu wale no whai atu fo I atu I lau o fionga. Mānei a fo I teimi nei o le fiafi. E mana watu a lai lunga lava le la. Ia manga I tua fo e tō nei tā mūma nei talo I tua le pā. Ia a o le a onga la. Ia na le whai mai o le uatali I a teo. Ali dad. Wai o lewa na mana o tuli a o male whale o walu I whafu male whale. E whatu le ai. Awha mai. A la le me ke whisi so o mai e kia. O pe o ke usu kai au le a onga pele ai. Ia, ele ia se matua ele o nau e to fo it fan nau la onga o le taimi ato le masalo ono vai aso le asano no fo mai ai fo it fan nau fal. Ia, ele fai ngo fie fo ile tu hanga ai nei matua ba me sai la to fai ngal wen. Ia. E umman penal fal el tai o le ato wa usua. Ai fo I mai. Ia, e pe la veli apena ina ta longa la uri ia le fai le aso ato. Ia, ai mesi. O le la ele o ngatai. Ia, no winga o le la afo le aso le la mama ato el fale ia mo te me toi a fati no fai ni so ngal nga nei matu. Ia, sei tu wa mai fo ia le fana. Ia, fato ato ia mata voi la tu ngal nga matua fai o le mesi voi le to fale pe ona ia to te lo fana. Ia, awal mea lewe mai are o ko kālu ma lo mula whale ma kua whale le lo nga whaise whara ve lawe I. Ia, sauno ia se tali poti le a matanga foi o le nei tau sanga ia ma ngā ruenga fua alualu ma mao mo le tātou company. Ia, ngā lo lava le o sai foi o mai le tātou whapito le toi foi o le whanau ia onga ia pote foi o tātou ngā ruenga. Ia la ua whamautuina tūlanga o Vaspareil vai aso fau. Ia, o le a ato ia matalea ia tātou se I e whatinu vai aso taitasi. E lima tātou cash prices o le ase ina mō New Zealand. Ia lima fo ia tātou cash prices. Ia la whapea o na ase ina mō Ausitalia. Ia, ma o awala masani lava e whai o na angwa ai tātou se I vai aso asau. Ia, a whatau sau top up duas fuktala pesiliatum whatino la vai oil la foino top up. Ia, o la mawalo wawano tono tātou se. Ia, whapena foi tai whangaina tātou website, the Digital Pacific. Ia, e la foi lau top up. Ia, whaingo fifo na mawalo wawanoa. Ia, moi lato foi lo whangaina tautua X. Ia, wa foi la foino seileni. Ia, te le foi lo wawano tono tātou se. Me mai tau ato le rate le click X lo iai ia fulinga mai ole tasi tala New Zealand mo wele tala ono tolu Samoa ia faisi te le rate na le te vai ngole ole website tato click X ia famasa ni foi tato wala foi no o se lenio nai te le fama ma venga foi le tato rate lo iai ia se tau fie foi la vale fie e fatinoi ia ole ole me mana ia e fatin mai la vai lunga lo telefoni te le tau falwa ima ai ma follow selen ia wai umalona e star al tata website click X ia tengo fiena fa ngaina le internet banking ia
Watu tupe me lau bank account ngai tonga o account at ClickX ya na la foro la ele numero de tisana lo wa in Samoa ya ona ngai fo da ye tatu falo lo de tisa ya wale tala ina la tu seleni pua ya ole update le na le tatu fa pito le la ma tatu se va sa ya o mo le tatu back to school promotion ya mo la to lo fo ya fai malanga i Samoa masino February ya o lo mo le o nanga o tatu sim cards man tatu office i mangeli ya fai fona si mai ai mo mato sia kilo telefoni pe no le tatu sim card pe fon fasino atu fata wino tatu bundles ya fu ala ve umi o la ofenga malanga i Samoa ya mo la to fo yo lo fo ya so ni mona ya inga ya wa foi fata un le fiafi ya mai se tongi na foi cash power ma tongi na bilio le vai ya anga isa ta to website pacific40.com na fai ona la foi ta fa va ta nga ya ta to fa lo isa mo ya mai se foi o no cash power ma bilio le vai ile Samoa Water Authority na fai ona fatino o ma la velong per ta website ya pacific40.com ya ta tongu dia ta wona i vai ta wona i update ta pokalame ya ole ta numero masani lava ole o wa ta sili mono to lu fa ye faiona fa so tai mai ai mo se sosoni ya ai manuia tele ya fa nga solonga fo o pokalame ne fia filo fio le ya ta ya me se fo i ta po inga Samoa ya o lo mafita mai le me fia alo faftai saudo fa alo foi le fionga ile swafa faftai foi mo le lango ina pe o le tato fa se le longa me se le si fongo Samoa ala le tato fainga paanga ya ai tuli matai ya tato se ina ile va se fo ai mo le terminei fa soi foia via lava le nga ngai fo Faiva ile fionga lava soi fo ya le na fionga ya le pepe tala i junior le ngata o le li pule o le tātou digital le tātou telefoni whaewa ile na a o isi la au o nanga i o lo lafo i tupe o lo whai i le whaatau ia whapena fo i a le tūlanga o le tongi ina o tātou pili o le vai o pili o le mori oka tele ia mana ia le rate nā leo te whaalongloko tonei o lo mai le ClickX ai pana au telefoni ia pe afe fo i le ofisa i le Mount Samoa i le o lua tasi 5 fa patalo fa to sina pati tu nga sala ia o fa ngase si mati mai savea o le mata fato amanava o le o tau du mai flat bush i Dan Mora ia ma loli nga lue ia fa pena fo i ona fatalo fantu i le sunga ya lui kunwariu fuatino Josefa ma lole nga lue ya fa pe fo lo uso le ya taua te o matavu i Percy Council talo falava le ya taua ma lole so fo munria mu moyo lo munria la sunga le ya taua sunga na tutasi le ya taua ya fa pe fo i le fatua le no falo ma le ngali ya ma mea o lo fatino ya po e retire foi ma e malo lo man malo ya alo fotele atu o asa ili se telefoni ta te feso tai ai ona tele mea le tata wa nga tau na o fa ilo atu ma fa ilo atu ya ma le to telefoni o leisi au le atau o le tata wa nga le fale manono o lo o to mafuta ina fatalo fatu ile tupetai Colleen Toria talo falava malole so fo munria ame moelo munria fo o mangal wenga olo o ma fatino ya fa pe fo i ya le uso ya se lafitia ola tatu wo le malolonga le tatu fo i mai fa awau le udanga bale tutua ale si ufongo Samoa ya e mai se foi le mana vai o ngā ruenga ma le Gagaifo Faiva o le pa ia maulunga o le tātou tunu i le nei a solua le a solua sful ma le valu o Januari lua fe lua sful ma le lima ina ua toe sful ma le 5 minute o na tā leo le tu lai ono O ile tupu a vea tu o le tau i tali
tangata ua tili mawala loa i le tūlanga mai le no fo maulalo le tau sa maanga e wala awina i o e whanofo i le masalafa o tale ni uma ua tātou maua i a whaila ina i a manaia fo i le tupu ave atu o le tau i tali fia fia lo wha maoni i a pese manie na te whatea o le timu ai sau le lawhie te pese manaia whawhia fia ina i e taua ina malaia Samoa e lo ua tulu pele sa o mairo amale fa ai tete ai se io utala tala ina lo unu o teti wai i Samoa o lo o apifio ai tu ala masala lo la to alua te vanga mavai fale asi mai lo i samala e ulu ile i tu o tane Siva o lima o le tausanga o lau ele mama o taua faalean na sosolo ai o le afi o ulau fanu o lo o taatia nei o le lava a e peita i o tele i fo i ai o lo o silafia uma e salafai a o lo pipi i pe ai le atuana la i lo usao mai Samala e ulu moni o te tiwa i le nei va Saso se me alava o te alua i e susu e pelo ufa amala Malenga o ti malea waluma Uangu tuti amalea umanga O ila atauna E pui ale afio anga Osio unu e te leo na talatu Safa ava e mai lava i samalae Io na tae au pa ia fa ale atua Fa ape a tae ao o le atunu O le tae ao nana i samana Le tae ao le ao sale muli anga Tae ao le tala lele i malae o la manga foanga Yole a ai ole la mosa a ole itu inga uta ole nu olo oya ile katoliko Roma itu isisi fo ole a sofitu pa a pesa sa e ole mamona tapua inga na e fa a peta ya ile atua samala e ulu moni o te tiwa ile Saso se me alava o te alua i e susu e pelo ufa amala Malenga o ti malea waluma Uangu tuti amalea umanga O ila atauna E pui ale afio anga
O le whaafonga le tautua ma oele se ufonga o Samoa, le Radio Samoa, so lima iwa tolu a moe au kilani. Ia, mali a tau savea. E le nei fo I a solua o le a matanga o le vai aso. O le vas pupu, awa o le ana tātou malo lo I le aso nafi. Nisi o mata upu o lo o bevesi ai nei le tātou atunu. E avatua ma le nganga whaalualu. Ina ia manatua foi. Ia, o le whaatala noanga lea na whaatino ma le fionga I le tamaitai whaipule. Ia Mulipola ana rosa, mori o I le asfarili na seit mawai atu nei. Na matua halu ilunga o penga ta whailangi silia le se lau wafe. Mo na tupu tangata sa mai moa, matoi mai moa. Pa whaia lātou komeni, whaia lātou TikTok. O le tō tele lava o tangata. Na matua I maa ofa, peo na ofa I atu. Na alu le lava I aso. O u turituria na ia uo o na ia uso fo I tono le mauta fono ma le palemene. Se ia mātou a leanga e whaafonga Samoa I o lātou fo I whina ngalo o whaalia. Peita iane. E o lava le sunga le lauli sa le mwhai na mo se tala. O na sa tu tonu lava I le loto loto iaia. O mata upu ia o lo tea. Ai na pau lea o le tamaitai na matua I toa lava le loto. A o ia foi. Na muli lava iai. Whaatala noanga leana a amia I tasi. Ia sui minister. Ia ma minister lango. Sa autou whaafonga le lei iai ma le manino o le sao noanga. A le awhionga le tamaitai I whaipule. Ele iai ma se mea na natia. Pe tau alofanga fo iai le tamaitai. There was no excuse. Simply there was nothing. She laid it on the table and said what was being said and what was needed to be said. Na matua I whaata oto le lei lunga le laulau, mata upu uma ana wholasia. Mawhasiringia ai. E la unei tangata. Manino lato. O le mea fo ina tule mai. Na alia e mai ai maisi mata upu e le I malama lama e ai le atunu. There were other issues that surfaced during this special interview with Mulipola ana rosa. Mea tātou te le ilo. O mea na masalomia ai le ilo. A lea, na whaata oto uma, ma wholosia I lumamea. Ele fionga le tamaitai. Whaipule, o lona lava I tumana. O lea fo I sa unua sa lava. Pe o le tofi, pe le o se tofi, o lea lava ua toi fo I ai. I lona tofi, na sawa I tono le mauta fono ma le palemene. Lea fo I sa whaata oto mai I lava, lana sa unuanga. Na whaia ona I lona talitununga. Sa te tau le whonga whatalai. Ona tilo ma sila tutoa. I le mata upu lea. O le vaenga se lau fastful ma le tasi. O le teu inga o whainga panota ma ona tula whono whabae. I le lua afes ful ma le iwa. Nai whapena mai ai le se lau fast ful ma le tasi. E tutusa le leia le whaatea o oe. Male, mai le pati, malau whaamawai. Mana tua foi. E tutusa le leia le mea le tulinga o olo ma le atinuu. Mua I le panemene a o se ei mai I le fionga ia tole a fua whaafisi I le tofi o le whonga whatalai. E le I toi tala noa ina le mata upule nā. Ina ua o I tua whaipule ia. O le whaamsinusili.
le whaamsinonga maulunga, to e sauai. Leanga, ele I ave sea le vaenga fo lea. The standing orders, ele I ave sea. E mawhai ona e tū tō tas. Ai le mawhai ona e tō e alu. I lalo le whaamalu o seisi pāti. Le ala la le nā, no atu e ato e tuli mai e le whaamsinonga. Whaatonu mai le palemene. Au mai olo, ma mai, ma fo I ma le fionga. Ia whamuina, le tinu ui tonu o le palemene. E le ito e tau talangia, se mata upu, I whaipule ia. Po o se saunoanga fo I whaato ese mai le whongoftalai I le nāwai tau. Po le fionga I le sa ave ma pale mia I le vaitau le nā. E whaato ese e I tu malo o olo ma le tinu. I le se o le whaiunga le pale mene na tuli se ai soli tu la fono soli whawai. Ai na wo o mai la I le vaitau. O le savali ese o le sunga le lauli. Savali ese atu. Ma olo ma le atinu u whapea fo I le fionga I le sao whapito. Sa mwhai ei o na tū ta I tōtas. Sui lo ma le te unga leo I nei. E te le alu sisi pāti e le mwhai o na e tū tōtas. O lona winga. O le mata upu. O tangata umaia. E au fi ai mo le tamaita I pārmia. O uso umaia. Mo uto whawhine. O le leina le te tau no ai pe a whai. E whaamatala mai. Mawhasiringia e le fionga le whongwhatalai. Le whaamsinonga e winga e le mata upu tasi whatasi. Io. Le foi la na sau noa i le fionga I le tamaita I whaipule. I le taimi na whai ei swinga. Le reshuffle le kabineta. Na ngina I tutonu o le lato whaafale tui. Le mata upu e winga I sootanga o li boni, whaatasi ai ma le fionga le minsta. O whale pui pui ma leo leo. Whapena fo I ma sootanga ma le fionga I le tamaita I pārmia. Ai e moi fo le ata. Le ise me whaia, tu maupea le portfolio o le minsta o leo leo, I le fionga I a whaualo po le tō whai a whau. Ai whaile swinga I a te ia. Ave ese mai o ia mai le minsta o tupe. Ai ave o ia e whaima minsta o tina ma te maitai. Whapena ai maanga whasotai. O whaafonga maila. Ia le atinu. Sa manatu ai. Ua te tau ai o na whaia se tali a le pāremia. I le tele o mata upu nei o lo o lātou whautu ai nai. Ma matu ai I ai le lātou tua lalo. Ai leisa mea na whaia. Awane I pe mai whape o whaleanga ina le pāremia le ai. Toa mamao ai sini le mata upu le nā. O lo o tala tala. Ma pena pena. Ma mai yoa. Ma vase vase le mātale noanga. Langa le whatoa whai isa o tala. Ma le fionga le tumaitai. Sa avea ma minsta o tupe. Ma minsta o tinam tumaitai. Ma le biliona poloketi. A leala. She's just a simple, ordinary member of parliament. And she's happy. Na tangia I foi. Le tu ai ngā tangata. E iai le tamaitai lea. Le fionga le tamaitai whaipule. She is confident. She is brave.
astute and strong. Io. E loto tele, e malama, e loto malosi foi, mai tu mau foi, i lona whaatua tuanga. Io. A mai le tusi lea na mai, ma kopi mai i la tau, i mātua o tu au. Tai au o la wina tua le tusi le na. Ta ave fo i le tua lalo le whaafale tui ma le kokas. Ina ia fai se fofo ma se tali i le tangi mai e le pōmate a mātua o tu au. A lea lava e fesili li mongi. Pe ai se a na fai ai. Le mori mau a Samuelu. O na alua i loa lea ua lafi. Ma ua fiu leo leo e sue. Sili e pea. Ai se a na fai ele mori mau a Samuelu. To e alu loa lafi lilo lama. Ele iai as tua se tali e sisi le nā. Me ala u tali etu lela, u tali etu ai. Ia na ia manino iai Samoa. Na sola Samuelu lafi. Ai sea. Lau manu ia i le iloa e Samuelu. E iai tangata ia wa lamatia ailo na soifua. Ia. Ua iai le matenga ma le fefe o Samuelu. Na alu ai lafi. Ai se ana lafi e Samuelu? Fefe wana ia i loa. Le taunu unga e o iai o ia. Ona o lea ua ia tautala i le mata upu lea ma ua whaafofonga le larolangi. O le lafi lao Samuelu. Ona o le fefe lo na saunga le mo. Ma ia o mai le taimi o le whaamstonga. Ia saunga le mo pea. Se i tū ma le mātila tila i luma o le whaamstonga. Ai whaafofonga Samoa ma le lalolangi atoa. I lana moli mau. A o pui puia i tonu o le li o lea. O luma o le whaamasino. Ma whaatonu. Ma leo leo. Ma le lalolangi o tangata. O le tali le nā. Ni mongi i lo visi so po la minga lenga fa alafi sam a la minga so lai sam o monan bolma. Ase to e mai la le mori mau le a Samuel. I le alu ia i o i le fale. Le la tala noanga i le sipi ma le taavale lea. Ma le tupe, ma le whana na tu ina atu i ate, ia mori mau tonu wana nā. Lea le a whaalongo longo i ai Samoa. I le a solua sifuru ma le ono me. I le ai se tangata. E alua lua sau faisa na mori mau pepelo whaasanga i se tangata. Ma manatu ai na ia whai se mea leanga i seis tangata. A o le mori maulea was very specific and special and directly leads to the person that is allegedly the main suspect in this case. Leis tangata e sau ona pepelo la ia na mai e te au le whana. Te alu e whana ia pai malawhai. I whasioti la wali ia langa lau li ia lea na pa ua i neil whainga maloa lato. Kwa vai e. Pinpoint the two people. This is conspiracy. This is worse than Samuelu's own witness and testimony against Limoni.
This is conspiracy to commit murder in the first degree against 2 senior cabinet ministers. Lauli, la mena le whaie lo se tangi. Whaie lo se tangi ese mai le mali o tū au. Separate court case. E winga le mata upulea. Conspiracy to commit murder. Faunga ina ia fasioti se tangata. Le watu inatu le whana, le la au malos. Whela o le la au malos. Ale na tala noa mai a ia Samuel. Ilana moli mau le nana whai. Na alu I o ave ia Daryl. Whatau mai ai ia ana Isa. Le whana lava le nā e tasi na maua I le teimi nāru e leo sa whainga to e maua ai Daryl I o Malesita mai tai. O le whanga le nā e ta tau o na teu mau. It is part of the evidence. O maua mai Samoa. O toi nofo mata antoa ile interview le na Samuel. Courtesy and credit to Blue TV, Blue Wave TV. And asiata. Mafui maono malitauta ya male nato porkalame. Na o vasvasea ila ia lea au mea ia mawinga ia. Ia ai ole. O leo e nofu nei. Matuu lau tangata I te tonu o se vai. And analyze the words that were been said. O mata o le tangata mahale fōlinga o le tangata o ngō upu na tau talai. Tamaleo Samuel. I stared at him for a very, very long time without a blink. Sa au tilo e au noa ma le emo mata. Tu atu e whape luma, toi tu mai tua. Tu atu e luma whapea. Tu apupula le li whapea. I le screen ma mata o Samuel. Le ai ma se tau ata, po se fōlinga e te loai o lo whamatala, se tala fatu po se tala na whawhau. He was very serious about these allegations and what he was saying. Unfortunately, on o le vava ai le history ma le background o Samuelu, sa tau fie leo, sa mōlia I le mea, ma le mea. Wa lātou manatu ai lava, o le pepelo. E le suia lava le pepelo. Ana wha ngā le leia leo, ia le tamalea. E wha soani ia lātou woso wha inga. O le tala lena. O le mea lau te matua I o wafoi. Ina uafoi mai le tala a limong. Au te le lo le nei tangata. Au te le masani le nei tangata. Au te le iwa ai mua le nei tangata. Aina luatu le tangata I lo fale. Ma wha matala atu I a te au mea na tupu I le wha lave le o le oti atua. Na utulia I whafo ma lo fale ma ufa I atu iai. Au e toi sau I nei. Alu e tau I leo. Ai leo le tein mua leo ua whailoa iai.
mai winga o whaupunga matala ia o loo whai. Mai nāru leo le tangata. A le e whai ma text mai le tangata i atia. Text atu ai. Text atu Sam. Whawhena e mo one numero a Sam, whawhena mo e Sam lau numero. O lona winga. There is certainly a relationship that was there. E iei le whisota inga. Male, mafua anga le nā. E ala iona o lua fe teksa i solo ma Sam i le mele. Ia, o le tāvua le nā. O le tātou tala no pēr, ma tala no pēr. Ina ia aua, na ingalo ia i tātou. Maftianga o le tama lea. Ma le le ta oto le lei. He is never resting in peace. E alu i Samoa. Ta milo ni fuistangata o mai Samuelu nei ia te au. O alu i ngata ia siata. E whea lua i solo le tama e sa ili po oise te ngata e whesoso di atu i ona maftianga. E alu i o ia lauli. La fo ia si lava i o ia limoni. Ti e fatasi mo. Il taavali. Mo e fatasi. E le alu e se. E whea lua i e lava. Pe alu fo i. Ia limoni le fale ese. E alu atu ai lava masambu. O e latu ai lava matua. Tu lau wha fonga le tunu. E tau muli ai. E tau muli ai se ia o lava. Ina ngā pāle mea lea i lea so. Luas fuluono me. E mamata matala ia lea o lea tunu. Lea lawa talo atu. Awalade i toe ufiufia sesi ni suenga e whaia. Au mai ni leo mai fafo e whaia le mata upu lea. Forensic science investigators specializing reconstruct the accident scene. Toe whaola le le ima toe whate tai le teimina tupu o le whalawelawe. Awana mele nei whai e tangata hata ma mai ma le popoto e su enga whapea. E toi watu le lei ale tāwale. Whea o iei le tāwale. Where's that car? Wa whai iei ni forensic investigation and testing blood samples. Retrieve some blood samples. Whea o iei le nā tāwale. Ale fe mai Samuel na watu ala e tu o le tāwale na. O le lola po whea o iei le taimire nei. Po whea le whale tāwale na ave iei. Po ai na o momori a whea le whale tāwale insinia o lo tā ua pea. Fingerprints. Biometrics. My goodness. There's so much. O ofo le tama. Na ofu le nā pō wa manatua. E tausi uma. Ma tā ofi uma. Ma te umau uma. Evidence about this case. I hope police have those in their possession. Awa iei le tae au malama. O cases may become cold cases. Ona toe la ngala ia lea ina o lea lava o lo o tala noa ai mori mau ma tangata. Ona o maila ia leo ni tangata sue, fau mata, fresh pair of eyes,
fau lima mamafau faunga. Fresh hands, fresh ideas of thinking around how this has happened. The time frame. Le taimi na tupu ai, wale whabai li mongi e sai o le whaingaruku. A le titira tu le taimi sa whai ele mea lea. O le babe au na tupu ai le whalawelawe. It's about the same time somebody else called from Samoa who was present at the time of the accident and was picked up by somebody else here in New Zealand at dawn. Faiva. Tauti o lava iai. Kaino! Kaino e! Whea peru. Whea peru. Whea tu au. Alal tala le tali a kaino. Le tuai, te whisiri mei e kia. E ke lo o au se leo leo lo uso. I must have come underneath your skin, or get underneath your skin. Just trying to find the truth. Nothing but the truth, so help me God. Now somebody has lost his life. A loved one. And people are searching for answers. And everywhere you turn, it seems that every door is closed and another door has opened as well. A few other doors are now opening, and because that can of worms has been opened, lele ua matala ai la ia lea. O le apa anufe. Mai le toi momoe le lei anufe. O le afe tolofi solo anufe. E su e le mea mona. E atangata lai momoe ma anufe le po e musu e kamoi. E! Kira bori. A mai le salu I wafa o ngufe ngā ua makang o mai. Ai sea. Leanga o le tangata le tua. Na fui whanau no le tua. A lo whatalitali mai le tua manon tali tununga. Tangata Kirisiano, tangata nei, tangata Samoa. I le tausu ea o mai a lātou I le ofiso leo matau I lātou. Awa, manatua, tau talanoa so'o le matau pulea. Tele o atunu e le tangata lolotu, mai le whatutua I le tua. Lātou tele tonu iai. Ai a tupu se whanawelawe. Po os tangata na lawe a ai, sisi tangata I se tāwale. E nā le latua o le whaasala raunga I lunga o tala fau ia ma tala e whaasala rau ma news. Somebody died because of a hit and run somewhere along the way. The location has been named. And if anybody or whoever has the information about this incident, please come forward. E toel watu ala evta valelu sawa yelo fiso leo ta uya. Turned himself in. Lale mele tupui. Ai le lokul kankanga. Au kangaka ia lau mungu ia le mele. Ngā le kala ngoa lava I le kua malanga mio kongu, malanga whaamsingonga, malea, maleo le loku, maistanga te lawi lo. Aia, kua fefe lava. Kua musiana lava. Ta ka alo e pewa pena. Whamanatu o tu lava. E iai le tai ao le ri.
tai au fo i lea ta whiwhi i mana tua le tala le palolo mua. I le tamaitai na tō whale e musu e tautala. Ne i loe lona tō lua. Whe mai ea, e sua malie lole a papalangi a ea, a o woti o te oti ai lava. E alua i lava mai ai le tuunga mau. E le toe tautala lava mangangana ai se mea. A o le afo i le whaasalanga le atua e whai ati e le isi tu watu o le veli. E le popole lava i ai. Wa alu malona mauti noa. Le mea o le ao o i ai. A o se tangata foi i nā lea lofa. I le lea lofa i mata o lona to lua o lana whanau ma e tupunga mai o na sulu ngā titi. E matautia. E matautia lava. A oti, ia oti ai pea ma ave le tunga mau. Leanga e sua malie lole a papalangi. A o le ane mele whaini. E matautia lava. Luas 45 minute wa te aile tu lai ono. I le tautua ma oia le siu whongo Samoa, le radio Samoa, sfulima i watolu, a mo i aukilani ma lei a taua savea, i le neifo i a wauli, o le asolua. O le vai aso no si ma vai atu nei, na saini ai, ia ma whape na fo i o na wha malo si ai, ia le wha uonga, ia whape fo i le mafutanga, na osi a Samoa ma le malo saina, 5 tausanga o tuanai. Ia. Ia. E ia me manuia sa whai saina manuia i Samoa. Saina fo ina mua taunu mai le tunu o saina le lei lavana o loa e osi a tātou whengainga ma mafutanga. Wa tangafa i fo i o tātou ngafa ma muti ai le ala. Le lofa lava o leisi saina i le Samoa moni lava ia. O le matua alofa whabao ni la. A o le popolenga la. I isi saina ia no mai muli mai nei. O saina matautia lana. Ioi. Tulou o tātou a inga ma sotanga ma o ngafa ma uo. Iau tō wawaila e lisi mea le saina lena whai le whai ungo le vai aso. Lena la vea i leo i na ua ia tau fia whamanosi se tasi o te maita i sanga lua i a te ia, po o sono to o lua mua e fwoi. Whaau ngā ai ma le lau manosi. Mea la i e tau o na tātou whai tete i ai. Ia. Tau o na tātou whai tete i ai. Ia le fwoi la, o ta tala nei le nā mawhtanga ma le whea ngainga masaina. O le ale mawhai nei o na toi tau fiofi. Le anga i mai o saina. Ma le sua ina le lei. O backgrounds. Po o tala wha solopito tangata nei. They're criminal records. Awa o lewo tātou malie. E ta tala le vai fale. E le toi whaia ni tātou visa tātou te sosolai i saina. E le toi whaia fo ni visa o saina. E whaatanga, nā leo mai for free, ane mele oia. Ta tala atoa, le pāwaia e maulu mai e seina. Ia lea lawa lua i a seina tunu uia e whaatanga i tātou e au normani visa, po ni applications e tongi ma whaatumu mo nan mena. Nā lo punga e runga le vale, wheke alu e o, ke alu e oi. Kanana fo. Te kia lue ke fia lue wa aile bele ana wha mai na tanu ai e su ma furi e le maa aile ana. Ua vai, so sa mea Israel. Fea kia lue mai sa ukanga olive mai Israel. Ia punga runga le vale le atu. Ia o saingalo. Sorry, fea kasi kamare alu, mai alu au su e ko lua sa mo.
Whaku. A whaku immigration. O Samoa e whawai le ko Samoa kasi ko lua mai le mako le lima wha o pe ongo ko lua. Ai maari e vo ian, e mere da o kakalangi e le sausoli o loli o loi e sainga. That's why for it. Mea whapenei e tau lava o nei ai au lape malu pui pui ai fo le tātu. No, yeah. So now, China and Israel, or Israelu, are the two countries that we do not need visas, applications, or whatever. You just get your passport, you jump on the plane, and you go to Israel. Alue ai orive Israelu leva yasu e koe saua. Te isi si koe ka o fio o le vang. Ngā lele i senga. Ai lai whene lei mai e senga ngala o mai ingi. The Special Police Armed Squad for Samoa and equipped our police men and women with the right gear, bulletproof vests, and armed vehicles, and trained them especially when they go on a special mission. That one, malupui a tātou wali I mata mai tai leo. Ala si la ambea matautia le te wawai atu nei ai. Sole, e le whaititia le mea New Zealand le whainei. Tele foi I a tangata e talanoa mai Samoa. Ma ainga e talanoa mai o lātou wharewe lawe sa tauna sa uele sa o lātou ainga polis tangata. Wa matua I whaawhainga tā lava ele New Zealand immigration. Ia visa. Leno talanoa mua tua le amatanga. Sa le lei lava. A o tātou visa ia o le sfulu wha aso, ma le lo sfulu tasi aso, ia ma le tolu sfulu aso. Wala na whaawhainga tā, o tātou lava. O tātou lava I lo tātou leo siu stai ma lo tātou wha mahoni I le tausisia o tulafono ma polo inga na wha matuu mai ai le visa I ate o e te malanga mai. Pe tasi le itu lai o vai lo vis, pe tasi le aso e o vai. Ua iai lava le maka uli uli. There is a black mark on your name as a traveler using a Samoan passport pa whaere o citizen New Zealand. Tātou lava ia leo o tātou whainga tāina. Whapena fwoi ma le wāma tuila manua. Tātou lava lea. Na o I le permita fitu aso I tutuila. Ai rako le e ke le alwe whaile mea ngā alwe whai. Mga koe kaonga maila ia lea. Alai au ngā le visa. A le ale mea le whai. Ia ka milo so leo. Ia su elo le immigration. Whai atu applications eis tangata. Au tangata e tau iai lou ainga. Mai le ai. Rau whare ko ngunga ia le anga oku ngi. Ai le koe o mai. Umar fiku aso. Umar fiku masinga. Fiku kausanga ala e ka milo so le au te ofo le lebo. So that's why I'm saying this to all our people on here and all over the place. Around the world and in Samoa. Ua whai se tāro sanga e mana o mia I se visa te malanga I po o tuila manua, po New Zealand, po Australia. That purpose visa describes and defines the reasons why you were granted that visa. Special purpose visa. Nga matumai I te oi.
e mana tuele na o e te whērua. E whērua i lo anko. E whērua i e tusa tau last name. Tau te le no whatasi a no isi ngā kaima ngā uka. Ai a o e whailaka tau applications e a whia malawa maso e soe tangata maso o tanga ia i la tau ia o apalai mai e whia o i whafu. Ai moi fo o oi. O oi mafu ai. Le poloka ina. Ma le talia ina o le visa o le stangata. Tātou leu si stai tete. O tātou o tangata leu si stai a lea tātou te whai mai. Yo ka kou al whanga o le ku. Ia sa. Ai foi aku ai a sa kangi a. Sole ta fifi eri. Ne ma whaila. Ile mai aso na se iba vai atu nei. Na la unga ai le tamaitai epikopo. Epikopo. Mea. Ile whaapoieina ma le whaamuriaina. Ma le whaamamaluina o le sauninga. O le whaauunga. Ma le whaatautonga o le Palestino Amerika. Le tamaitai o Bishop Mariam Budd. Ma tautia le ita. Ma le tōta mai o Donald Trump i la unga. Al tamaitai epikopo. Bishop Mariam Budd spoke directly eye to eye with Donald Trump and said this. Donald Trump, people are scared of you. The uncertainty is for real. Show mercy on the people. Ia e alofa I tangata. The mass deportation you're planning, no whaamoemoenga lea I le tipoti o tangata e 4 miliona. Donald Trump, ia e alofa I tangata. Ia e alofa I whawhawhine transgender. The homosexuals and the, tulou whawhonga letu. Ia e alofa I whawhawhine. Ma tangata o ta malo loa ua no nofo isi ta malo loa. E whapena fo I isi whawhine ua no nofo isi whawhine. Whaai pui po atu iai. Ia e alofa I le au whai whaatoanga o lo o tuuina. Tau mafa I lunga o lau o tangata Amerika. Dea la kipoki. Whai sao I le pikopu. Ia e alofa I whanau o tangata. O lo o ngā lulue le to ngā saito ngā lulue I whaatoanga. E whawhanga ai Amerika a o leo le a e tipotia. Ia atu lo mal microphone ya Donald Trump. La whatu lau tu stala. O lea sau tala I le la unga le whawhine e pikopo lea na whainei. Mai Ai o le fia ke le po inga melom kore sau la unga mai kia. O inga ia sau oi ko mai lu mo ma fai sau ngi ma pula mai ma kau kala mai fa pe kia. Kwa I kar ko inga so. And that was his response. I'm a twala verde to you. Show people mercy, Donald Trump. Ia e lofangia, ia whaamau popo ia tutu whatasi tangata. Unite them with love and passion and compassion. And those are the words Trump didn't want to hear those words straight from the mouth of the bishop. The special speech of the day and the inauguration. Maua le ila ka mo purple rain I le mera. Ai vai wale I loa to ina populo solo. Ki kilo fa pe ki kilo ko lunga la ki sa o mele le pikopo. Pe o la o ke ngia le pikopo ai o ke ngia fo le fa kamari.
E re e pe ko kiki e fa longo le o kingianga vo le lengo kingi e la ki ko po. Ara paki maka e linga. Es ko ingo stui fai mamaka mai a. Le mali I la to nofo foi ma. Ia mana ia fa mutala atu wai tu tele ia maulungo le atu. Ele inkalesi ia meo porkiki fa America, the United States politics and foreign policies mumbiva pena. I'm okay inkalesi ia mantua fa ole malo tele le. E fa tai tai uma iai ia malo umo le lalulangi. Ia na tu la fono mana me fai. Le la foi la o tanu mai iai. Ma fale la wasi ai male upule na ile vai aso lea na te nei ina ua tula I mai Donald Trump e a vea ma Palestine. The rule of law died in America and also died in Samoa last week. The infamous statement that said nobody is above the law also died in the United States last week and died in Samoa last week as well. Ka ofila waenga ia fasio ki ngā ia whaupunga ia o le tula fono e matautia ia mawhare la wasi ia. O le tanuanga fo le ma le fionga te mai tai whaipuna ia nolosa. Lea lava la ua ngā ia le malo lo whatino pea ngā ruenga ma fontanga le parlemeni le teimi nei. Ma se vainga sili on winga ese, ia tea. I le aveo se vaenga to laiti. La tau te pulea ma taita ia se vaenga to a tele o I tu tonu o le mautafono ma le parlemene o Samoa. A minority government has continued to rule the majority of the parliament of Samoa. Something is needed to be done. And something is going to happen fairly soon. Awale mea le nau whapea ai ua tau fia whafosei le fono. Ina wale atoa oipa ua tau nuu. Se whawhatala na o whaalongo iai. E o lava ina o le mata upu le nei o le mata upu se lau whatasi. O le teu te wina o le whawai ma whainga panota. Tula fono whainga panota. Ma ngā waa o tangata ia. I le whamsinonga ma walunga. Tātou mata pēr la ma mata I tuwina. Ia le mata upu le nā. With that political turmoil and crisis in Samoa, truly, for sure, Fiume has survived the first wave in the House of Parliament. When Samoan Parliament convened last week. Yeah, tova ai I meolo tupu mai tonu o tonga. Ele ia se atunu o le Pasifika ele o vevesi. Whamalo si ia le pale mi o tonga sa iai ono o le avala au le palonta o le no confidence. Whaasanga ia te ia. Nāna whamalo la vai le vasora o tea. A o le whaiunga le vaiasu na te nei. Na tō fia mai loa e lana fionga I le tupu. O tonga. Ia le pale mia fau. O le malo tonga. Tasi la le mta upu le fau o vevesi ai nei. Le whamsinonga na whaia I le pale mia fo leo tonga sa o whaatala no ina I le lima tolu tasipi ai. A kilisi po hiva. Mina tua o le pale mia le na whiriwhiri mea tangata. Commoners.
E le o se matapule, ia po o se nau pele, mai le ai ngā tupu. Ma le tali tonunga a kilisi pouhiva, wa leu maliu nei le. O le kapeneta e fili mai e le palemia. E le ai se malusi anga o le tupu ma le manaki atonga la tau te tofia ai minister o le kapeneta o le palemene o tonga. Le ala o vevesi e do fo matonga la tau i le tebile nei lo la tau whawai. Oi na masani na whaia le mea le na. O le tofi o minister o le kapeneta. E mo i o mai i tonu i whainga panota. Ai tele lava ina whaamanu mā lo ele ai ngā tupu i al tofinga. O nisi fo i o sui minister, po o minister fo i o le kapeneta atonga. E tofi lava i ai crown princess, ia po o alo li i mai le mauta. Ma le palace, o le ai ngā tupu. Nā au sila fia fo, nei le vātu nei na whaafalpui pui ale. Ia stoi no Frankie Panimarama la tau ia ma. Ma isi fo i ko vana o le malo fiti. Ai o le atunu ua vanu atu. O le vai aso le nei, o le o ko lai le beta o le snap election, po le early election. Mo le whatu toi na fo i vanu atu le la tau pele stene ma le la tau palemia. Ua langa mai tangata. Whaaleanga le whalefono. A le lau abatu le tula fono. E o i tua. Tā pena le whainga panota. I le nu o Vanuatu. I le aai. Ia, ma le atu motu o Vanuatu. Stasi vaenga tā ua tele mo le silafia. Now Trump has pulled out the United States from the Paris Agreement Summit on Climate Change. Tasi le mea tā ua tele mai o se whaafi tā uri lea o le tala no uma i eita i tai uma le lolang. Ona o le malienga lea na sainia i pale i falani e winga i sao i matau o atu nuu te itasi uma e o lava i le Pasifika ma Samoa. E winga i swinga o le tau. A leu whamai Donald Trump all along during his campaign. Climate change is a hoax. But climate change is a BS. It's a crap. I le tonu e Donald Trump, o me tonu e Donald Trump, o me o nganga leanga le, e mafua mai ei me, o mafui e mo me o le mutingi o le la, o me o lo longa, ma matangi malo losi mafa. Kwa le kari kongo e Donald Trump, o lo o yaini ngā yo inga, o lo o whaia, o lea, e whaaleanga i nai, le ozone layer, whaaleanga i nai, ia le sio manga. Ia. Ia. O le baai le nā i mea matautia o lo tutupu, e pei o na sila fu i ai le atunu, ua ave se Donald Trump. Le ai a te tau a pepe ma te maiti na whana nau i te tono ele ma lau whanua o le United States. Abandoning citizenship birthrights, making them illegal. Luna winga whapea o au ai o luatu i le United States, nofo i se teine Mexico, po se Latino, ai le uma o na whai o na pepa, ai whanau wai se pepe, e le o se sitiseni po se tangata anu ule nā pepe. Iwa. Ia se sila la i le mea le ua ngā solo mai nei tangata ma mai ia lo ia ma ua whina wina. Afe tangata na tu i te tono detention centers, detainees, immigrants, i le vasuna se i mawātu nei.
Ai o le mea lea, o le ati poti tangata e au noa ma lo lato wai at tau whaatu la whono e whina wina ia lato mata upu through the court system. A whalongo mai lau tātou tangata i Amerika. Ia tama mai, ma tala noa, ia auto legal representatives po auto loia. Na ia whaonga ina auto wai at tau ia so longa le lei the whole process of the court operations and the court orders and the court process. I rea se mea la whaki ki e oi lunga le wale le mai i aere i whaia le whaamsinonga ma lau whinaunga. Wha le tangata soifua under the Bill of Rights. Ia, alofa mai le tua. Mai lua tusa so tātou manuia. Tāua lunga atuai ia le tātou porkalambe le ngā Gagaifo Faiva. Ma le wha moe ua e tau nuu ma le manuia. I lau mauta ma lau lau. Aftai le tua, tau nuu ma le saunga le mō. A pena fo i o na tāpua i mai lo ainga. Nā tō fo i o lo ngafa ma le ngā sesenga o tau mawhitanga. A wātali ngā sua o le fia finei. Ia pe a mai a ia osi ngā taulanga. Tu watu i luma o le tua ngasa ma lo whea ngai mo lo tātou o tunu. Ai maise o tātou te tai na ia musuia i le nganga o le tua. Nā tau te whaia ai whai o ngā lelei. Ma natu mai i tangata. Tangata ma Samoa poto lo a lala ma papa au i Samoa. Samoa o lo papa au i atunu i fafu. Lo lātou ma au ma lo lātou wanga lelei atu i a Samoa. I lo lātou sau i matau. Ma fau. I le au whai ngā luenga le tua. Le tupulanga la lo vawa Samoa o whea o le a ngā i ai ma nei whaata i ta inga le anga o lo whatino. O lo pupula atu mata o Samoa. O lo wha lo longo Samoa. Le ala fo le nā wa ngutu vale ai Samoa. Ona o le maali die. Ua le mawhai ai ona lātou tāu fiofia ma pule i o lātou loto. Ua tau te tala mai Samoa ma le atunu. A mangalo se leo, tu ua o tau. E a se su au sepe se sa ve kau kwa mamai. Ea, le na. Le pese le a se vea. E mana tātou te tau mamai ai. Ia, ma wha manuia atu ai fo i le atua. E tu sa mafuafuanga o tutoe. I le nei a fiafi a ia, a uma ia ka mawhikanga ia ma saungi ngā roku. Ia ma o le mai. Ere mo kaukuri moe e whaere mea sa ai. Ia, talo le suanga le vātele, alofa tele mo e Samoa, le atunu pele, tātou wheiloa i le manuia le atua i le aso atai au. Le atou sa vele nei, so i fua mo ia manuia alofa tele mo e. Wow, le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, palo i mata. Fitilo fa i solo, wa le taua i lona loto. E uso e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whanu, pela vai o se papa mafu. Amu i ala sano, wa file mulo na masam no sano. Se i alofa mai, o lo uola wale mawhai. E uso e sauia, o le vainu lea e te
te tau mawhaina Papu mai le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Mafia wa soko ai le tau langa ua pia E la fua ina o ia o se tasi e le ana whaina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masamani le ai se upu e whai mai Leu soi sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua O le vai nu lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Whaalango mai I lo utau au e te mapua Jalo whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le